ایوار باش تماشاوان نیجا اون بخیر هاتن برنامه ما یا پانوراما هفته ایشب ایوارا نوروزه بریا هر تشتی نوروزا همو تماشاوان چارپل مدیا خباتکارین چارپل مدیا برنامه چکرین چارپل مدیا پیروزد کم ایرو دو میوانین مهنه یک جه حواله می یک جه مالباتا چارپل مدیا که یاشار عبدالسلام اولیه وی بخواه دسه برنامه وی هبون لمدت که نخوش بو نها ایرون وی دبینن ساعت طویل جی و دنگ وی جی وقت زنگله بله میوان میدنه جی که دکتر سعادتین ملایه کو ام پرانی حوالی وی ام جاد که سعید تجي كاك سعيد جي ويا جارا ديما بارت ده برنامه چاپر مدیدا بشتار ده و ام هیویدارن که ام وی بهتر ده اکران چاپر مدیدا ببینن ام بریا هر تشتی ام پیامه و بگرن ایرو نوروزه ایوارا نوروزه و نوروز هم دوین دسپیکا بهاره ل تایبتی جد باکوری کورسان هر در برفت باره دبن برفه ده لآمده جی نها برفت باره دیاره ای سال بهار پچک درنگ وره ل نوروز هاتیه بله ام که سعادتین امشته دست بکن پیامات یا نوروزه و تشتک دن بیرانی نکی خوی نوروزه جی تکرم کی اما کیف خوش بن گلک سپاس و سلاوش تر و میوانی تر که کشار و همو گهدارم از هلوت نوروزا گلک همو هر داری تایبت کردستانی پیروز کن نوروز هر چندی یعنی دستپیکا بهاری دستپیکا سرسالی لی سیمبولکی نتوی کردستانی یعنی کردان تایبتی و ام حتاج بله او سیمبول یعنی ناسنامه نتوی کرد نشان دکه بقولو بویه و قال لك يعني روشان خراب در باسمو تبيرامه ما قال لك يعني ما بدزي بروجايا يعني ما بيطاني بإيرو كتامتي يعني جبت برسل شاخي مدرد كاتن دربه شولي وهم وناخذ درات مخابت شاخ دماغ جماعي تشاوا أبايا يعني وانی کاری بود یا چی فرقش قد خبو گوهن هرن چوله و دناتوره شاهیان بکن ایجا ایرو گله کی کیف آبروته گو مرود بینه لهر چاد هرچین کردستانی و لدربه دیاسپورا کرد به يعني سربستي بازادي نوروز أخذ كنا بجي براستي دلالتي كيفشي تبيدارم هر سال باشتر ببه و پیروز به نوروز هر دم و هر وقت سپاس که سعادتین که یاشار ام پیامات بگیرم و بیرانی نکی خواه نوروزی جی به مرا پار بکی از جی نوروزا تمامیا جماعت چارپل مدیای پیروز دکم و از ایرو کیف خاشم در روزا نوروزه ده ام به هورا ام صحبت کی باش بکن نوروز راست تگو زبستان لکردستان براستی زبستان کی گرانه جی لی روزا کو نوروز ته دی پشتا زبستان دشکی یعنی باور بکه ایدی پشتاوی شکستیه چی قاس به برخو بده جی اوی بهره اوی بهره که هره او
ev şerê universale, şerekî cîhanî ye, şerê qenciyê û xirabiyê vê rojê de qencî zora xirabiyê dibe. Felsefeyekê pir giranbuha, pir bi wate di sembolîka, semantîka ya Newrozê de heye. Hêvîdarim em zêdetir li ser vê ji vê semantîkê, ji vê wateyê em ew bigirin, hêz bigirin, ji ber ku di wir de qencî sembola Newrozê ye, azadî sembola Newrozê ye, aşitî sembola Newrozê ye. Di vê rojê de li gor evka avesta, li gor zerdüştiyê ji xwe roja ku balans di navbera di xwezayê de çêdibe. Yani girêdayî aşitî ye, düzenê ye, evkê ye. Ez bawerim Kurd bi hezaran salan baweriya xwe bi vê fikrê, bi vê ramanê anîne û ew Kurda heya niha parastî ye û bûye navê Kurdayê din. Belê gelek milletên din, xelkên din jî Newrozê pîroz dikin. Lê Kurd ji bo Newrozê di dema nû de têkoşîneke bêhempa de bi hezaran şehîd di vê rojê de dan. Ji bo pîrozkirina wî bi hezaran însan canê xwe feda kir. Kurd bi rahetî Newroz nedan qebûlkirin. Heya bêjî dinyaya Îranê de jî em bêjin Newroz dihate kirin, lê Newroza Kurdan heya li Îranê jî demekê qedexe dikirin. Kurd li her derê bi têkoşînekê dijwar Newrozê dan qebûlkirin û Newroz bû navê din ya nasnameya Kurd. û her ez bawerim heya Newroz heye Kurd vê berdewam bikin. Gelek bîranînê min henin, lê tiştê ez dixwazim bêjim ew e me weke xwendewan, weke ev her sal em Newrozê pîroz dikirin, ez behsa Sofyayê dikim. Pir cara dema sosyalîzmê de îzin nedidan me Newrozê eşkere me ev bikin. Me digo hevalekê me mesela rojbûyîna vî ye ya îro ez destgîr dibim, yani ew dikim ji bo ku em îzin bigirin ciyê restoran û ciyê ew legal, yani yasal bidin me. Pir cara tiştên wisa sosret çêdibûn, lê tiştê girîngtir ew bû her sal divê min ji bo Newrozê tiştek, yani peyamek binivîsan da ji bo xwandinê, ji bo evkê, hevalekê bixwîne ya evkê, ya her sal dihatin ga tiştekê. Min berê bi çend sala wana min kom kiriye û her salê ku ser Newrozê me tiştek kiriye, aniha weke kitabek hebûye ji ber ku her sal jî ji ber ku hemîn kestên Newrozê tu nikarî her salê aynî tişt bixwînî, weka belavokek weke vekî. Lewra dîroka ew axaftinên Newrozê tamam bêjî 25-30 sal zêdetir belkî her sal romaneke, yani tiştekî balkêş e, ez bi vî ye dikim. û carekê din jî temamiya Kurda û hevala dosta Newroza wan rojên azadî li benda me ne. Belê. Ez jî dixwazim bîranînekê xwe parve bikim bi temaşevanên Çarpêrmedya. Farqînê bawer dikim wê sal 1907 be wê çaxê 9 salî bûm û carê wek bijin dengê hewarê hat ku dibên çiya şewitiye, me li çiya nêrê li vê derê agir vêketiye. Îja hinek digo volkan wê biteqe, hineka her yekê tişkî digo. û ya ji ber ku bi rastî jî mefûna her çi xaste diye Kurd bi 100 sala, bi 1000 sala
نوروز پیروزی کریه لباکره کردستان دمکه نابره گلک مازن کت نابره کو جیلنون نظام بون ججنکی و آه جبروی کس مثلا مبیر ندبر کوش بو نوروزه ایدی پشتی گلک سال در باسون دورا از زانوم کو او روز نوروز بیه و آگر بیه خستنه تا ایدی او هناك او ما هو جماعة مستر و بعمر و بجم تجربتر ام خورت بون خورت و ایدی ام بارا ما دورا من یاری کی ام فر بون کی چیه و داره وی آگره به خستیه جی لبریا ام در واسی مجاری خوب ببین ام نوروز همو گله کردستان پیروز کن ما به خبرکار خود به افکار خود دست بکر و تایبتی نها هر چاپرچه کردستان یکو آگر بدخه یکو دیلان دگره یکو نوروز رنگک برنگا پیروز که نوروز همو گل کردستان پیروز به و هر وها او گلین نوروز جی پیروز کن خیلی کردا گلین دنجین یعنی دعینی آرمان جی دنین بجی نوروز پیروز کن باوان جی جشنوان جی ام پیروز کن بله کام بنیرن و هفته مجاری ما چنه بله ما ایرو مجاریم خواه پرانی بسر شر اوکراینا و نابرا اوکراینا و روسیا دا که یا اساسی ایریشا روسیا سر اوکراینیا ما هل بجارت براستی جی 2 سال د روژه با انسانیت ده مروواتی ده کرونا بو لی کرونا تام مگو خلاص بو انا روژه ایریشا روسیای و یال سر اوکراینیای ما به هیلن جودا و پرانیجیش آلی کردا و تسیرا ویل سر بشندنی که ما پرانی سروی او کر در وایی باورت مجارکتنه او جی لسرویه کو تدی ایران حبتی اکبر روزا 13 مه بو باورت کن تام حبتی اکبر ایریشک بروکتان ایریشی حوله ریکر بوی او کر ام در واسی مجارا خویا یکم دبن شارکو پوتین ناوی اپراسیونک لشکری لید که کو این کو خوک به طرف شد دبینن دبین شر ناورا روسیا و اوکراینیا کو اساسی خود اوجی دبند تشکیلیا روسیا دکن و لی دنیا پرانیا دنیای کو د اوی دا جهاد دنگدان یکتیا نتوان داجی کو بی 5 ولاتان همو ولاتن دنیای یعنی هنک طبی بدنگ مان و ایریش نعلت
کرن و اوه ببی اوای ببریارک یکتیانه توان هدوس کردن کو اساس خدا ایریشا روسیای لتر اوکراینیا اگر مرو بگوتنه راست بناو بکه بله سروی 4 هفته در باز و صدموی گلک هات مناقشه کرن لی نها شرکتی قناق کتن مترسی بو شرک این برفرهتر ببه هیا مخواست کو ام پرسا یکم ام و مجاره بگشتی مناقشه بکن يعني شيروفا بكن ون بوياري تشواد بينن يرو روش شوايه ويا هري جرينتر روش شوا كاره انجام بده ام تكي اشارم تدس بكن كلمة نظام بنيته دنجته بامن پر دجمده قلت بجتيا جمنا نظام يعني يا راستي دنجته زيده باش نهاتمن لي از او كي دخينم شاشكي دخينم يعني بابتا بيشين شر روسيا واوكراينا يعني تمامي شوي شف سر بابتي بيبن دياره از بحث كورونا كلو بشرا شر روسيا واوكراينا اللي يا راستي دما كورونا بو دما فيروس ده محمو بقول سپور کورونای انا هاجي اواد 4 هفته شهر هيا انسان ما قالك دناوي مسألة ده وكل انسان انا هاجي سپور يمكن شهر روسيا اوكراينا هرتش هما بيجي هاتيه قوتن يعني ام نظام ام دكارن لسر تشتكي زياده بكن تشتكي او بكن تشتكي نوب بيجن لی البته شهر بردوامه و شهر بخرابی بردوامه انسان تین کشتن انسان باجار تین ویران کرن و کوچبری هنه و اوه او جمع بهتر کس نکاره به تراژدی به درامه فهم بکه جبر کو کرد هر دوی حالی دانه از قازم بهتر پیشی بحثا او که بکم یعنی زیادتر انسان چه وقت نیزی که به شری دیکن به تایبتی سیاست مدار ما روشنبیر ما انسان ما یعنی جشر نیزیکتر یعنی مثلا بهتر جو اوکراین روسیا بهتر وکا امبجن ژئوپۆلیتیکaya gelemper analiza dikin hineka dibêjin ew şerê Rusya û NATOyê ye yani li vir Ukrayna hecete yani em bêjin bahane ye ez nedivê qenetê de me dixwazim ser vêya piçek zêdetir بپیوم فکر خب بجم یعنی بیامن او بری هر تشتی شر اوکراینایا شر اوکراینا وکا نتواد دولت بون و شر روسیا وکا امپراتوری یعنی او شرکه دیروکیه روسيا دولتك ملتك بالشعرة بهشمندية دولتك إمبريالة و غريدانا يعني جالية إتنيك ونتبي غريدانا روسيا وأوكراينا بهورا أكونا لورا روسيا دولة دن جداتر أبين كوج سوفيتي وقتيان بتايبتي سر أوكراينا وكا بريفيريا وكا كيناري خاد بينا وكا برشيك خاد بينا
باندورا وی لسر اوک هيا اوكرانيا كولتورا روسيا زمان روسي اوكن يعني جرانيا وان هيا اوكي وان هيا لورا پشت سال 1991 كذا قاوكو سوفيات تكشو اوكرانيا وكا دولتك سربخا هاتا اواكرن دستورا خدا وكا بروجيك نتوى دولت بن تشتين بالكش بو يعني تشتكو هم جاليه كده ديمقراسيا ليبرال هم جاليه كدن دا دولتك نتويا نو تشدبه او جبه آلی دا براستی جبو ما او که جبو ما درسه که دمان نو دا چوان نتوه دولت چه دبه يعني نتوه دولت ده شرط دموکراسی ده شرط لیبرال ایدئولوژی ده چوا به چه ببه جالیه که ده درد تو لولات خواه جبو هر کم نتوه جمعات را دبه آزادی وان زمان وان او که وان بدی ناس بکی ده دستوری ده لجالیه که ده دبه توش خواه ببین نتوه وک ستاندارتیزاسیون نتوه که اوکراینی آوا بکی او تشکی پروبلمه که سوسیولوژیکه که جهد دسپیکا اوکراینی دا یعنی چیبونا اوکراینا دا حیانها نکاری بو یعنی وکا نتوه که کوچاوا کلاسیک نتوه آوا دبن نتوه اوکراینی آوا ببه و او کرکو انجامن وی ین politik yen hebben. Mesela minak bedim balkeşe de destura Ukrayna'da formülasyona ki paradoksal usa acepeye de bejeku geli Ukrayna perçe yani tişeki gelen perejin neteveyin ukem neteveyin kulli Ukrayna diminin. Yani geli Ukrayna وکا تشتکی کوزموپولیت تشتکی گلمپر دسر نتوین دنده یعنی حتی نتوی اوکراینای ده لیبرال دموکراسی یعنی پرنسیبین لیبرال دموکراسی کو دستور وان دسر اساس ویادا آتی و آواکرن بگومان جبو کم نتوی یعنی به تایبتی جز کسین روسان او نتوی یا روسا مافت دا کو او بزمانی خواه بکن يعني بالزماني خواه د منطقين خواه دا لكريم و دونباس و اوين دارين دندا وكا اوتونوم زماني خواه بكار بين لغور دستوري لي ندقوت يعني رسمي تاني او كسين كو اتنيك خواه وكا روس دبينن او جبوانه لكسين كو روسي دخازن او جبوان او که يعني او دكارن دكار دولتي دا اداره دا پرورده دا هر واری دا و زماني بكار بينن او كركو زماني روسي دگل زماني اوكرايني يعني وكا هر دايم دناو جواتا اوكراينا دا رولكي گرينگ رولكي سربست بليزه سردست بليزه او تشتانا بگومان موتیواسیون جبو او کجی کرد یعنی پروبلم در قصد حیات 2014 ام بجن او لگوروان پرنسیپین لیبرال دخواستن نتوه دولت خواه وابکن لی او کرکو براسته دناو جیواتا اوکراینیا دا پولیتیکایک ایدئولوژیک توگرک یا نتوه پروری او ببکو وکا چاوا نتوتی آواکرن یعنی کلاسیک چاوا نتوتی آواکرن بداره زوره بداره نظام توتالیتاری بداره اوکی تندنس کوسا دست بکر یعنی میل کوسا دست بکر جالیه دندا اون زانن روسیا هر چقاس دما سوویت دا شانی سوویت تکچو و روسيا لسرخما و فدراسيون لروسيا هر وقت وكا كو دولتك كو مزنة دولتك هرمية دولتك دنيائية وهر اوسا او كيكر بتايبتي جي بشتي السين دماكو بوتين هاد شو وعدا بوتين جالي خورا او بكو يعني او ديسا و روسيا وكا يا بري چاوا دما 4 دبويا دما سوفيتي دبويا راك سربيا اوانا
دکترینک استراتژیک ژئوپلیتیک یا پانسلاوی آنین حتی نه تنها پانسلاوی یعنی پانسلاویانی و دیگل چار و دیگل اوراسیایی یعنی نه تنها او کورسلاون ل آسیایی مثلا قزاقستان او داری او کسین جمهوریت سوویتی برجی تدا پروژه که وسا که کرن دما کو بتایبتی د شری خوی چچنیا و گرجستان دا سرکت و کاریزمایا پوتین چقا سرکت دوی وارده او قس کاریزمای مزن بو او کو ایدی پوتین دست بکرد دنیا که دنده yani ne dünyaya edi ya ku Elsin ya Berivi Gorbaçov evana evdikirin dedi dünya ki din da kucara ki din Rusya'yı rakeser piya beke vaka devleteki mezin ya heremi u dünyayı Putin ve dünyayı da dijiya Avrupa hayvan je hebu yani Merkel cavaku Davi çubu le evki hevditine ki evki kribu je evke ra dibêje, je Obama ra dibêje ya yani dünya ku em ev dikin yani dünyaya ku em bêjin Putin têde dijî dünya ki acebe ew tiştên acib dibêje yani ew dibe carekê din wê dema Sovyeta berê dema kraliyeta berê çara berê dibe tiştên wisa da dijî yani bi rastî Putin دوی دنیای که وساده دیجیا و به دنیای جی پرچه که عالیه مدا لسوریه لدورندن لآذربایجان لهر دری ویا افدکر جارا گواکو هات مثلا هات سر پچک عالیه Avrupa'da باور ندیکرین کل Avrupa جی بکه لأم ve dünyayı nastikin ve dünyayı da ne tane Putin'e ve dünyayı da İran heminde dünyayı da ya Erdoğan da heminde dünyayı da ya yani anaha dünya aliye ki da devletin ku he vaka kha imperya dibinin he vaka Osmanlı he vaka imparatoriye İrani he vaka imparatoriya Rusi dibinin heye لآلیه دنداجی ملتین کو خازن نتوه دولت آخا آوا بکن هنه بیامن probleme yani problema ku anaha em tede dijin ev probleme mixabin Avrupa jot standart ev dikin yani tişte ku em bejin ji bo imparatoriyen ku Avrupa'yı bun dema tekçunavan avabuna neteve devletan de pir liberal pir pişkiriya hemuya kirin le ji Bosforê yani ji Türkiye werda em bejin Rusya ya İran ya Türkiye dema ku ev ruha imparatoriye dîsa diwan de serî hildi de dengê xwe nakin yani an niha ew 20 sale ew ruh hemîn ruh de Erdoğan de heye Ewropî çavê xwe digirin weka ku tiştekê çênabe ew dikin ji Yunan re nikare tiştekê bike ji Ewropîya re Balkana re nikare tiştekê bike dibêjin yani wisa difikirin bila rojhilata navên jî çi dike bila bike yani ew qas jî dibe yani dema ku tu bihêlî li ciyekê li deverekê divê dünyayê de ku ew însanên ku xwe veka împerator dibînin ku azad tev bigerin ve bixwazî nexwazî kengê ve vegere servan jî biya min divê ew problem bi vê awayî vere analîz kirin û problema hê împeratorî kesên ku به اوکا فانتازیایا و ایلیوزیونا امپراتوریه دا دیجین او اوندن کو امبجن تکوشینا خاددن کو و آزاد بن دور دا پروبلم هر مزن یا دور خوازم پرسکی بپرسم بله yani naha bite yani dve rewşê de hani ana rewş qonaxa ku giyiştiye çıkare bibe yani
hem ve şarkara berfirehtir bibe ve yani bejin tiştê ku Putin di hesband niha pek nehat belkî dixwest bawer kir ku di nava heftekî de wê meseleyê hel bike ava 4 hefte derbas û meseleyê hê bajarekî mezin bi tamamî kontrol nekiriye. Yani tedbêjî di vê rewşê de çi evet yani bêjin çi ew dikî yani Prognoz fikirî ku wê kare bibe yani mesela wê yani kare ew çi şeklî bigire. Encamên gelo şer wê berdewam bike berfireh be aliyê din de Balkana Ewropaya kesên din re ew beniyan nebe ew girêdayî bi rastî ew şera ku aniha li Ukrayna çêdibe ber bi ku de biçe yani heya niha em nizanin gelo Rusya naxwaze bi lez îşê xwe xilas bike yan jî aniha yani weke ku tu zanî pisîka we ku mişkê digire û pê dileyîze ew dike û paşê ew xwe ew dike yani hinek dibêjin ku stratejiya Rusya li gor çawa ku plan kirine wisa dimeşe yani du stratejiyê vî hene yeke ew e ku rojhilata Ukrayna dagir bike bi xwe destê xwe li deverê ku herê zêde Rûs tê de henin ya divê stratejiya xwe de serketiye yani rojhilata Ukrayna tu dikarî bêjî bi giranî destê wî de ye yani destê Rusya de ye aliyê din de heta Kiev û Odessa û ev derane hinek dibêjin ku yani armanca ji xwe NATO yani generalên NATO sporên şerê yani bawer nakin ku çima heya niha Putin teyareyên xwe teyareyên eskerî bikar nayîne yani divê şerê de teyare bê teyare mesela tank dimeşin ew dimeşin lê bê teyare heta rojên ewil gelek tengasiya bikirin yani herkes ji bo wan ew ke yani ciyê pirseye çima wisa yani çima şerê teyareyan ew nakin bikar nayîne biya min hineka yani Rûs Bulgar ew ka min xwend dibêjin ku yani divê şerê de mesele Putin ya esasî ev e ku bi rastî ji NATO ra bide nîşankirin ku roketên nû yên ku Rusya îcat kiriye viya nîşan bide yani eviya belkî jî hineka dibêjin belkî jî armanca vê şerê ew şerê ev e yani ew ji xwe yek avêtin vê rojê avêtin û tesîra wî hate dîtin yani ew roketên ew kêne roketên dengî yani ew kê 6000 kilometre 6000 ew qewî heye yani di saetekê de 6000 sureta wî çi dibêjin leza wî heye 2000 kilometre ev dike û ji radar madara ra xwe nade girtin em bêjin bê radar wîya ev nake hineka dibêjin yani em bêjin ji bo ku ewkên davî teknolojiya davî ya eskeriyê ku Rusya gîhaye û viya nîşan bide û disaya viya NATO qene bike ku êdî dîsa ew dema berê ya Sovyetê ku Sovyet xwedî nukleer bû xwedî hêz bû xwedî silah bû ew dem hatiye û êdî bi Rusya re bi rengekê din divê li ser maseya dîplomasiyê bê rûniştin û dinya dîsa di navbera Rusya û ya NATO da veka heremên ew kê heremên bandor yani bandora Rusya bandora NATO veke herem were parve kirin çawa ku di dema şerê sar da hatîbû parve kirin lê ya Dem em vir bisekirin gotina xwe girê de em vir bisekirin derbasî kek Saadetdîn bibin û dûra em
تبعثا دو دنیا کرد دیسا وقت بره ل مجارا ما دیا سر مثلا چینه چین جیه عالیه خورتی دنیا ام دورا ورم سروی از به بابت بیاوی گری بدم یعنی آرمانجا یعنی شر گلو و برفره بیان نه گریدایی به دو آرمانجن روسیه او دو آرمانج گلو روسیا گیهای آرمانجا ها یا نگیهای یک اوه کو براستیج ناتو را نشان بده که روسیا ایدی نه روسیا السینه نه روسیا بریه روسیا ایدی خودی هزه که دکاره شر نوکلئر چکه و دنیای ناتو کمتر ضرر ببینه هزه که وی اوسه دویم لگرینگ هنک آنالیزاتور دبیجن yani ev neşeri Ukrayna'ya neşeri evke ez ne bebe kanat edeme Ukrayna liver ne bahaneye Ukrayna liver hedefeke armanceke Putin dixaze denat yani tegehek bikarani tişteki acep go denazifikasyon yani Ukrayniyan jin netevebune vekşandın yani la vek neteve nebin Armancavi eveku yani Ukrayni disa vaka bere şuara nebejin em ji Rusan cüdatırın em ji farqa heye hişmendiya med cüdaye em vaka neteveyeke din ji Rusan cüdatır ve xwe inşa bikin Armancavi din jî ya vaka mühendisi sosyal diya bejim Armancaviye dijî ew ku yani Ukraynî wek neteve dirêya xwe de berdewam nekin. Bele. Kek sade din vegerin bate çar hefte derbas bu ser şer li ser şer gelek tişatı gotin yani em bêjin hem divî walî de we Kurtî fikrên te û bi te yani wê şer ev şer wê çawa encam bide ber bi kur ve dişe dedî tu gelek sala li Rûsyayê te mekteb jî xwendiye û tu çapemeniya wan jî bawer dikim tu ana nêz ve taqîb dikî û tu li Swêdê dijî tu çapemeniya Rojavaya Ewropa jî tu dizanî yani ew ê te çi ne divî walî de fikrê te çi ne gelek spas ya yani dîtina ka keşar texmîna yek aliyê yani eva devîna yan jî dîtina Rojavayê ê li dijî Rûsyanê ev û bêjin rast lê gelo yani ev dîtina wan e lê rastî ev şer yani ne ku Putin ya jî Rusya dixwaze İmparatoriyeta Sovyeta xwe berê bikirine ew ji berêv de pêşî de hiç wextê yani piştî gunaxa Yeltsin tewaw bû wan qebûl nekir got Amerîka yani em bêjin hêza yekem bi cîhanê di dinyayê û Amerîka bi rastî jî yani piştî herxandina Sovyet wek polîsê dinyayê dît her tişt xwest yani wek wê be ev helbet Rusya pê dixwaze wextê Putin hat yani xwest got Rusya vegerîne ser wek zilhêzekê di dinyayê de li ser bingeha netewî nasyonalîzm ne ku îdeolojî wek berê komünîzm yani lê şer bi xwe ew kî bixwaze nexwaze wê şerê herî sereke ew gotinapêna yani li ser yek hêza dinyayê Amerika
يكيس بتناقة يانجي ويدور سيسيبل دفرد يعني ام دزانن چین گلکی پیش بدچه دواری اکنومی تکنولوژی لشکری ودر سوکا امریکی لیتن دکه سوکا و جه دستینه و امریکی حاضریا جزودی يعني هنا كيس جد ساري حفتي حشتي چین ته دوی ام خشیر حاضر بكل و إجا والجور يعني أناليزا قال لك إكسبير تانجي شر نابين أمريكا وتشينيت تشتكي حتمية يعني إلا النبشة وي ممكن النبشة وي تانكو توبا اللي بأوائل دي تربه إيه تكنولوجي هذا أو مجرى ما ديال سر تشينية شوي ما ورن فجرن آخره لا يعني إيه بس يعني كاك يشار بود إيريش جعلي أول هاد ناي بس بيش إيريش جعلي روش آباد سر روسيا هاد شبه روسيا ج وقت بيش جري محتمل السينيري تاخد الجيقات أب قال لك هولدان دان وأشكره يعني بري نهاكا بايدن يعني شر بوتين وبدجمن شفرتي وبايدن شفرت دوحدي رجعتنا على الدكتور أزيد راكن دفرد يعني لقو لوان سوزي خودي درنك يعني عم بيجي الدروتيك يكي وقت أردوغان هي أو شيء دكتاتورك وبوتين يعني اللي ديجي بوتين كربس شمال ديجي أردوغان ناكل هل حاضر يعني أما ذكرنا وان اللي ديجي روسيا أو يان روسيا وتسليم بكم تيك باسكي أمريكا ديجي تشيني يانجي و أصلا ياجر ودور يعني الجور بحث كر يعني السوفيت أمريكا والأوكرانيا براستي ناسيوناليزم أوكرايني أمريكا يعني شخور بكارانين أو انقلاب يعني جدو حرتنا ريجيم أوكراينا 2014 بدست أمريكية بو أو كسن خني ناسيوناليزم يبو يعني جو وقت إمبراطورية روسا وقت السوفيت لديجي روسانة يعني بسر بولونيجي بوار هلبت وبزان يعني رجعوا أوكرانيا وينا بس بري يعني بولوني بو أو تجاري لا إمبراطورية روسا لا السوفيت ولا أو قبول نذكر يعني خاصة أوكرانيا تاخذ بالنسبة أساس يعني أوكرانيا وكم دزان أو بيلاروسيا هي وقت ديني ده كرين دي جمهوريات سابقة وأندابي يكتيان التوافق دولته يعني وقال لك هري من إير ديرو كده روسي بسر أوكرانيا وقت كريم ومنطقة دنباس ولوغانسك وهنا كريم ديتر بسر أوكرانيا بدان جبت حكمة يعني تجاري باور نذكر جو أوكراني والتجارة الروسية بسكن يعني روسيا وقت دولة أساسية كييف جو أوكرانيا تسبيك يعني جدابون تنا يكبرانه يعني مخابن أفشرها يروتنا وان تيكلن يجبو برجوادين غير وان نبرجوادين حتى واجب يعني براستي دبينات استخبارات أمريكي بسر كفتن اللي تيجي استخبارات روسي بسر كفتن وأوكرانيا وروسيا كشاندن بشغلي يعني ورطان بشغلي شغلي مال ويراني دي هردو هاليات يعني إيجا استراتيجية أمريكية قوسبة روجي لهمبري
سینه بکاربینه چیره بکاربینه ام از بیشم یعنی گمبین پانوراما به پروسس چاوت اسپیکر هلا ام بیش انقلاب خود 2014 چکرین لگور دستورا علی دستورا اوکراینی بیش مافی بیکاتیان لزمانی روسی قد خکر پیمانا مینسکی گو افتونومیا لوگانس و ناوی چیه دانیتسک ببین خودی افتونومی اوکراینیا تو خست گو بکن لی امریکا نهشت یعنی پشتی هاتنا بایدن اشکره نهشتن گو اوکراینی و وان بلودان وان به اتفاقی جیب جیب بکن چند سری چند محبری بیشابی روسیا چند داخواز یا دانه غربی دیویژه از یعنی چاو امریکا ناخواست روکیتن وینی استراتیجی نیزی امریکا ببه اجی از ناخواست یعنی سرپیهاتیا شیست و دوار دهون زانن روسیا سوویت اینگی ویچاقی روکیتی خود برن کوبا امریکا قبول نکردیم و يعني قف السوفيت كانوا قاموا شري يعني روكيتين بيجن تشكين نتوي بكار ودبرت السوفيت قال باش دافيد وروكيتين خبك شاندن يعني امريكا هيش قبولنا كان بيجن روكيتين يعني مشكل وان يعني تشكين روسي كندا من يعني مكسيكي من يعني كوبا من نيزي سينوري اوي شما جخر قبول دكه ليش بنا قبول ناكل عين وقت روسيا وقت جزعيب دبو قبول كرجو اب سيز دولات ببري سوسياليزمون كمن ناتو وك جمهوريات البلطيق وبلغاريا ورومانيا وتشيك وسلوفاكيا وبولونيا وهيدي يعني باشه چما ناتو دخوازه به جورجيا ياجي اوكرانيا الا ويتاخذ ناتو چما يعني دخوازه وان باشه اگر براستي نخستنا شرطي ببن ويدخوازه قبول كربان او عنادا وان بصارة ناتو الا اميوينات او بكن هيا يعني نشانه ويكي وان افشارها تسبيكيه از پرسکی بپرسم آنا بین نفوسا اوکراینیا باور کن نابرا یعنی 5 میلیون 6 میلیون تشتکوسا تبعث کردن وانه هانه بیشتر اف ملت ها 45 میلیون بله اف 45 میلیون بین پرانیا وان شخورا حکومتك هالبجارتية او بخوا دخوازن وك ملتك جدا خود بينن ودخوازن ما فيخو يعني بيجن حدودي خوا ولسر اوا خوا لسر بين إرادا ملتي خوا بريارة بدن بقرن يعني سر بخوا بجين ان بيجن فدراتيف بجين حقيوانه يعني مروات فيتش أودا بنيرة المسألة يعني تجبو بياد بيجيتش يعني بيجن نما في وانك أو ملت يعني بين مروات أخافتني بوتين قدرت كه بيوكا كوانا بلاش بون ملت ياجي بيجن بلاش صرخبونا خو قرتن بشتي سوفيت تيكشو يعني حزم كرنك دوي وارده لأنها بين 4 هفته كو ملتك برخود ده دمك ملتك هي كو جدا بينه كو جدا حيست که زمانه کی وان جدا هي يعني بجن سلاوی همین زمانه وان نزیه بدونه بلکه زمان بولغاریا بلکه جیه اوکراینیا جی نستی روسا به وان فرقیت باش نکارن تدرخم اون چطور زان تجی و که کیاشا جی وان درمانه یعنی مرد وقت به هلیل ابنیره مرد
هري كاك نعمتنا يعني مثلا أوروبا أزوناكم مثلا أوروبا دا هي مثلا أوروبا وأمريكا يعني نكو أمفيجن أو تشتدكن حمود تشتراستن ما هو مثلا إسبانيا وكاتالونيا يعني بيراودا أوروبا حمود لالما بدن بو يعني نيشتنكو كاتالونيا سرخبونا خو بگره هر وها الإنجليزان جا بروبلم هي يعني بيجم مثلا تركيا او از ناوجم يعني او يعني هلوستوان ده هر وارد راست اول دفرده يعني مثلا اوكرانيا ده انا مثلا اوكرانيا مناقشات كل لوما مساله اول ناكو يعني روسيا نابيجن بلا دولتك سربقها اوكرايني ودرت نبنا ولا نابيجن ديبيجن بلا ناتو وشكفا نيجي اتوبيل برتانينا نيجي مدبه ديبيجن بلا وك سويدي به وك نمسا به وك فنلندا به او نلتجي ابونا اوكراينا ودولتنا او يعني نزالم يعني نارينا امريكي يعني فرض كريه لسر اوروبا ولسر ماس ميديا وان ولسر يعني تشتكي قال لك غريبه تشتكي جو امريكا شهر ناخذ شما روسيا اخذ يعني دي يعني امبيجن روس تفسير اوان جبي شرير اول ديجي امر بندوان دبينن شرط ما برسوا منادن آریکاریا اوکراینا دکن جبوکو يعني بروبليما لوغانسك ودانيسك بالشر جيبكن اگر ما ايريش نكربا و يعني او هر كوماري جو يعني بيتصرفون اخو عاكن ويتنا كربانا دواري الاشكري ده مجبور ليه شاشتيا روسا جو يعني هم لشكري وهم شي سياسي قال لك انيا والجماعه قال لك براكن دي حريمك تاني نما ودفرد تماما ديسا يعني ابخفكا امريكا جوار داني وتكبيني ونيجي وان شقاسي دي نيجي وان تبي دي انا يعني يعني بانوراما روشا لشكري ويرو تشاواي مروكا رسلنا ديسا باخبل لي بشتي بيشري دنيا ونما بمينه وك بري امريكا يعني دخص دبي حركسي بكره ايجو قبول ناكو ووايا زيلا يعني هيزا يكم بالدنيا دي روسيا دخازن جيوانا ودبرد يعني شارج برجولو تسبيك يعني ام بارغا بوهي ام يعني امبيجن همو يعني شانا وياكي غرب ايريش دكي نكو روسيا مجبور ويكتي بشري اوكراينا جي جرك بو امبيجن قيمانا مينسكي شما جيب جي نذكر باشا يعني نتشتكي قال لك يقولوا مصر دولتك بلا نشر الدولة يعني شكل ويني اتوبيها وشخوا بري الجول قيمانا وان دلوت وشاراد ولاتكي جركبو شكل بيتشا بحراك وعمي السوفيت بري يعني هل دخوازن قال لك معقول والايم ريجيم اوكراينا وبتايبت بي زيلينسكي صاروا كمان دخوست واجب يكين اللي عمل نحن وأب بروبلم قال لك مثلا هاكا تشتر بيجن يعني على سريع وما يان يعني لشكري على سبب
وداويا داويجي ودنابينا يعني ديالوغا دنابينا روسيا وامريكا ويشي دنابينا روسيا واوكرانيا جبل بريارة اوكرانيا وبراسي لما تستيوانه اخر مكاش لما تستيوانه يعني روسيا جنكا لما بريارة كي برازي بنا الصيني وهندي وإيديتر واوكرانيا جيش خو بجارة كي كتسي امريكا وناتو بريار نما بريار حرب وغيره ما لها مثلا نعمل تيجي مو قال لك يجي مخابري اما كيف سعيد هم انتو دو بيفي مثلا درباسي مجرد ديابه بن كو تشين نها اوجي زريزك مزن يه دنیای وک اکونومی جی نها اکونومیاوی چند قط یا روسیه مستره و یا دویمین یا دنیای تو هلوستاوان یا وی شری چواد بینی تو یعنی دوی دنیا به پرسپکتیفا کو چین جی هیا و بر کربه و هره بله جبركو ما تبعث تشيني جي كل مغوا ما في برسيجي اشتبك مدور الدرواسي كاك يا شر يعني جين بنا تيديكي ودزانه دوراوي جوي واساس اول وامريكا دخواز سوكا اوروبي يعني سوكا يعني امبيشن تجارتها چینه صحیح ولكن مجرد بعيد اگر بيسو كلمه وقال لك روشاوي خراب بالبريو يعني يحصل شيء بين ايكونوميا وهنا وتكنولوجيا وهنا والعسكريه وهنا ببس استا امريكا نها هناك ايد دوايه لي بوقتها او تخازي بدمي بكاربينه يعني ام بيجنك بشارع دنابان ده سالات ده وبيجينه لي يعني شرنا بينا وي رجحان بسلوكتي امريكا تشتكي حتمي شغل بينه اجبر يعني نها تخازي نابليه كي بيجن هيك نابليه فكرتنا بين روسيا واوكرانيا تبليغ بايدن حبيتنا خياجي باخذنا خليك سرك جميل وكميشن قفا جيتاي دريت مشكلة بشت روسيا نسبت بتشكنا دي يعني جين دو يعني كده يعني دخوازه رولك نابريه بك بيلاين بسكنه جاري كي جديد او دور يعني لسر روسيا دواري ايكونومي وكدي ترده تايبت مثلا يعني بترول غازي يعني الترناتيف روسيا هاي الصين وتيجي وبترولي وغازي وارزاني جو روسيا كاريا ميجن ارزان ترجمه سوكا نابلتي وبارك تشيلي وتشين يعني يعني هي ازمونه الشعب اوكرانيا شهر خبرتي وردت يعني سبي مثلا تايوان اب دبي كاوي بتشاوي اشرار بردا باز يعني بس داوي ويشلو كارب بروبلم اخر اوير اجا چین يعني هل فيدي قزنجي حتى واگر شوك يعني ايه او چین تنه ايرو الميدان كاره يعني هم بيجيش تركيا يعني اسرائيل بيتر كاره بنيه بين روسيا
اوکراینا دنو که نه طرف دیگر کنش آن تکتیکی به یعنی مرحله دمکی به لداوی هذين دفيجو يعني روسيا واوكرانيا الهبوبين برزا يعني رزامنديه تشيني وامريكا وغربيه مشتي جبال كل رونا تشيني يعني دا جرينتر بويه يعني بيجي ابو يعني وبيجي كويدري حتى هكا لديارن قال لك بروبليم تشيني احنا تايوان مثلا يقول ومثلا ما في مربع غير بلاش بكار هنا بيجي تشيني واباجي اسمون جرد بنوك يعني تشتر بيجم براستي روجاوا يعني بسروكتي امريكا دخوازي وديواري حسني لدورا روسيا تشيكي وجين ناخذ او ديوارا بيجيويش يعني تخوازي سوكا بكري بدبرده يعني مثلا امبارغو مثلا تشدواري ايكونومي دي تشدواري ماس ميديا دي اعلام دي بدرده يعني اب نلقوا البرنسيب الليبرال الغربي روجاوا باشه سوكا بكري دي تجارت دي چما تنه غاز روسي بك اوروبا والمانيا ويديتر جبو قلت خوازش خور بيسو كش خور بكار چما ت ماس ميديا وقناه تلفزيوني ويديتر توجه روسيا تو وقت قلت بيجي جلوباليزم وما في تلبريدي ودبيجو الفارماشون بيجي هر انسان كان ما كان برنسيب الليبرال يعني نزل يعني جين الا هو يا داوي اذربيجان والقل روسيا وروسيا يعني غربي روسيا مجبور كركوتي كبه بن باسكي جيني تخمينهم وجين لقزنجي حتى هكا بله تی گوتن کو بریا شر دست پی بکه چین و روسیا لهو کریه د پیمانن د پیمانن کو بیجن به تریلیون دلار کو مثلا گاز و پترول و کو اگر yani herhalde fikrine ku Avrupa و بیجن امریکا و امبارگو ورسر اواوی دینن جبروی یعنی د پیمانن کو ببیجن و اوی تلافی بکب چینی را چکریه دبیجن و چین جی حتی نها کو ناوی اوی ایریشا یعنی ایریشا کو مرو وک ایریش بیشاری بناو ناکه تنه دوی شر tabii vek Rusya navêje operasyoneke taybet lê navê şer lê dike bi wî wayî wek ku dixwaze heta ji wê were wek bêteref bimîne lê di çapemeniya xwe de di ewa xwe de qandî ku tê gotin ku piştgiriya Rusyayê dike bê ku ji devên berpirsyarên dewletê او گوتن درکبن لی تمام بس يعني وقت ترامب دبل وحتى هاكاجي ووقت اوباما جي امريكا بلاش حاضر ياخذني الشر تشينير بكين او مثلا بلوكا جو نامي تشي انجلترا واستراليا وامريكا تيدا يفهموا تجي قوي يابان وجنوب يعني حاضر ياخذ شيء بله بله لی تشتک دوجی طبعا من اکسپرتن و بجن زانینن می و ها دقیق لسر اواجی تونه لی قاندی کو تی گوتن کوان مثیلن کو بجن تدی دما خدا لکوبای دانی بون اوه کو بویت تسیره yani یه جپا هری نیز آنا کو بروسیای رای لفرانسا هی yani Fransa vedatır
وەکەکو تو دەوڵەتێکی دنێ تو لێ ئەساسی و دنیای ڕۆدا ئەو حەوجە ناکە ئەو بگەمیین کەشتیên ئەوە داوێژن ku ana ew wan silahê mezin yê ku Rûsya davêje ji keştiyên ew ê davêje ji behra reş davêje belê kek yaşar tu dibêjî çi mesela Çînê yani pozisyona Çînê çi bibe bêjin pêşbînên te çi ne mesele Çînê mesele İranê mesele Türkiye mesele Rusya ev ittifaka imperyalin yani devletin ye ku dixwazin weke imperya bimînin devletin ittifaka wanin min dixwaz biçek ew hilweşandina Sovyetê de polîtikaya ku NATO Amerîka li hember Rusya bicî kir meşand biçek ser viya ku weka têda adalet tin nebû metoda wan hilweşandinê bû xerabkirinê bû derheqa viya de hinek tiştana bicim lê kek Saîd têr parastina Rûsya kir nehewce ez bikevim navê ewkê êdî ya min îro Newroz e di roja Newrozê de mirov navbera rast û xerab de tercihê dike yani felsefeya Newrozê de tiştekî wisa heye ku rolekî giring ji azadiya mirov ra têdayîn eqlê mirov ra têdayîn ku hilbijartinê ku vazîfeya însan hilbijartin e di navbera rast û nerast e îro du dinya heye dinyaya neteweyan netewe dewletan û dinyaya ku hê weka imperya dixwazin bijîn dinyaya wan em li rojhilata navîn de di dinyaya kesên ku weka imperya dixwazin bijîn di wê dinyayê de dijîn problema me yê herî mezin ew e Rusya dominantê vê dinyayê ye îdeolojiya felsefeya vê dinyayê ji Tirka re jî ji Îranê re jî îro Rusya belav dike bi jeopolîtîkaya ya Avra Asyatiyê ku weke ku ew di dema netewe dewletan de düzena netewe dewletan de dikare weka împeratoriya çarî weka Sovyetê weka ew bijî lê rastî ewana em zanin girtîgeha neteweyan e hepsxaneya neteweyan e ew naxwazin netewe azad bibin Çîn jî wisa ye Îran jî wisa ye Tirkiye jî wisa ye divê navbera neteweyên ku netewe dewletan ku demokrasî di wan de ew dike azadiya neteweyan însanan di wan dewleta de demokrasiya de pêk tê û dewletên ku bi rêya antîdemokrasî bi rêya dîktatöriyê bi rêya totalîtarizmê milletan di nav sînorê xwe de hepis dikin û hewil didin ku dinyaya Slavan, dinyaya Avra Asyayiyan, dinyaya Çîniyan, dinyaya Türk û Misilmanan, dinyaya İranî û Şiiyan bixin destê xwe bi nasnameyên makro dinyayî, makro heremî. Divên di navbera her du ewka de paradigma de divê em baş nêrînên xwe zelal bikin. Îro tiştê ku Rusya dibêje Putin dibêje ji axaftina Erdoganî li ser Tirk-Kurda cudatir nîne. Hemîn tişt dibêje. Dibê em birayê hevin, ferqa me tune ye, ev Rûs in, zimanê wan ne tu ziman e, zimanê medeniyetê nîne ye, medeniyet, edebiyat her tişt bi Rûsî ye, bi tiştî ye, hişmendiya netewebûna Ukrayna tune ye. Li vir berdin yani ne tenê mesela em ji paradigmaya NATO yan Amerika li meseleyê mêze bikin. Li mesele azadiya neteweyan û împaratoriyê divê mesele mêze bikin. Rast e ez dibêjim împaratorî jî rastiya vê herema me ye çawa ku împaratoriyan li Ewropayê hilweşiyan têk çûn weka
وکا پروسس که خوزایی وکا پروسس که طبیعی به آزادبونا نتوایان به وی شوی به وی رنگی لی روشلات به وی آوایی نامشه به وی آوایی نامشه جبر کو نتوابون راستی پروبلمه که لی روشلات لروشلات تمامی آدم لناو اوکراینی آدم من بحث کرد اوکراینیان ده پروبلم ما نتوابونه چی بود لی آنها دسایا پوتین ده اوکراینا وی به نتوه راستی آخه ده به آنها دوی به تکوچین آخه وی به نتوه امریکا رولا وی هیا تنیا او ایشه جیوپولیتیکای از ایشه سوسیولوژیا ایشه دمه سوسیولوژیا راستی اوه سوسیولوژیا راستی ام سبا وی بگین چین حبسخانه یا ملت های هندستان حبسخانه یا ملت های هندستان دیجی انگلترا بریتانیا شر آزادی نتوابونه نتوا دولتی او کن راستی آخد هندستان های او که پروبلم روشلات هوا دیکتاتوری جور درده کبن نها پروبلمه که مزن هیا که اگر تو روسیا در روسیا دا بی دناو کسین وکا بلغاریا وکا چکیا وکا پولونیا وکا اوکرانیان دا بیجی و چاقه فهم بکی که براستی چاوا او ملتانا به پارادیگمایا به جیوپولیتیکایا اسلاوان پراسلاوان یعنی دینوان اوکیوان چاوا براستی دسایا روسیا دا گلک تش بدست خستنه آزادی خواهی جارنا دولت بونا خواهی جارنا دسایا وان دا بدست خستنه لجبر که دسایا وان دا دولت خواهی آزاد آوا کرنه وکا بلغار ویدنا روس جوان دخوازه که حتی هونی ببن او کما حتی دوی هون بمرا گریده بدن گریدانی و بمرا هون نکا نابه هون هرن آزادی بریارا خوابدن بکون یکی اوروپی یان یکی اسکری یان نزانم چی از او آزادی آواتن نیا اگر هون بیا بکن هون اخانتی لروسای دکن اخانتی لتاریخ آخا دکن اخانتی لسلاوان دکن اوا هشمندی امپریاله یعنی نه حوالی ما پوتین باوی مجی بیا بکه او یا هشمندی امپریاله او د دنیا که دن داده جین دنیا که امپریال داده جین هی دنیای کولونیالیستیه گلو امریکا دجیویه نه دجیویه او پروبلم وان امریکا پر جارا بالعکس شکریا او که دیگه ایکو چکن نکلر جو اوکراینا درخست و لحف کرن بروسارا کو چکن نکلر جو اوکراینا درخست امریکا بیا کرد نخواه اوکراینا جه هزاکی دولتکی نکلری بود سلعیوانی اتمی هبو او کیوان مثلا نتنه امریکایه نها اتفاق که او کیا اتفاق که یا و دولت آنتی دموکراتیک هنن اکوت خازن منطقیان آوا بکن دنیای منطقه میجی و بکوه دست روسا ترکیه و ایران و که اتفاق وان از نخازم د دنیا که ورده بیجیم او دنیا مدنیت نینه دنیا مدنیت کو انسان مافی انسان تیدا هاتیه گارانتی کرن آزادیان نتوایان هاتیه گارانتی کرن او و امکان و درفت نادن لو را از خازم بجم آرمانجا پوتین آرمانجا روسیای نتنه دشار اوکراینا دا نتنه او کو خواج ناتو را بده قبول کرن که وای او هزه که سوپره دیسا دوی اطرافاوی بکن نه او همین رنگی دخوازن نتوبونا اوکراینی جهوله راکه پارادیگمایا کو تیگه کو پوتین هر دایم بکارتینه 22 سبات دا دکلاراسیون خود بکارانی گو از دناسیفیکاسیون اوکراینای پک بینم یعنی از وانا ننا واندا نتوبونا وان جهولی راکم او ننتوان او وک منه او روسن
فرقي وتنيا همين او اخفتن جمره برناسه يعني اخفتنا ايرانيانا سرما اخفتنا تركيا سرما همين تشته دبكو براي هوجي بن دبكو ج او كيف روس كود سسالا نودا وكا ميركتيبون ميركتيا يكيمين يا روسا لكييف بو بلكي دبكو براستي خالص مخلص روس بون جموسكوا قرالي ميركتيا موسكوا زيدتر روس بون او قرالتيا ميركتيا موسكوا دا زيدتر تاتارو نظام قضاء او كي هون لدور دا يعني بقراني او كي دبكو سيا لإيرو اوكراينو سنا فكرن 45 مليون انسان دبجكو از ملتك جدامه از آزادیا من هيا از بكم كيجان يكيتي بخازم بكارما بكم او اراده ملت بنا منه تشتي هر مشروط في دنيا دا اراده ملتك هي اراده ملت بجكو يكيتيا از يكيتيا اوروبا دا خازم از يكيتيا ناتو دا خازم كاكاشا ام هدي امرن علي خو يعني بجن اب الشار اب فيجن بلوك ويتش تاثير الكردستان بك ما وانا كريا وك باش ناما يا عولي ما روجافا يا سيا يا روجافا لي يعني سنويسا ميا سوسيا مجارا ميا سوسيا كو تأثيرا شر روسيا وأوكرانيا وچه تأثير لپیش روجاوا بکه نها تا تشتكي قالك جرين جوت نها هجر دنيا یک کتبونا شانسي كردا جاوي زيادة تربونا انا دو قطبي سي قطبي وزيادة تربونا نها وقت فيجن تركيا لسر كردا مقطوية كولونيال او باند اووي جاويته كو بين حساب كو روسيا وامريكا وچين وتركيا الكدري بسكنه وتركيا برا بطرف برا ونبه ناخذم بقدن هم برخه يعني تشبو ايران شي وقت وصاد كن ortada ام ونداد كن كرد ونداد كن نهال روجاواجي يعني وقت باش الدنيا كردستان روجاواجي همان تشتهي يعني حتى دركه حتى في شري يعني ببيجن امريكا روجاوا تسمي حتى دركه بيجن روسيا تسمي روسيا يكربو لنظام انا پشتی و بیاره و روش چوابه و چه پیشیا روجاوا و چه تاثیر لسر دهاتیا وان و به جبرکو روسیا از يعني بيجن سوريا يكانه ولاتكو بروسيا را كوتيكليوي قال لك خرته وايرو رجيم بخير روسيا البيايه يعني هاجر روسيا وكشه يعني بين رجيم اساد نامينه çtı او تشتكيدن لرجيم اساد ونامينه يعني ve DAEŞ vere DAEŞ şansı bitene le çuvareji şansı eve yani ev yani ben ev dimen ve vahabe yani ve usab bine icar naha em viyahnek ev kan pişti van vişari u bandora vişari ve çit tesir lisat peşa roja babke ام كك سعادتين دست بكن تو شخواج روجاواي كردستاني روشيجي جمع نستر تعقيد كي هرچ خاص پرچكي ما و ام وك ام چوال باكور جي اودكن هر وها
ام دخوازن و درجه کرد کردستانیه که اوه که ایجاد به اوه ده شتالو که هنه چه امکان هنه جبو کرد روجاوا ام دم شر اوه بردن چین و روسیا و امریکا و یا دنیا ایجاد و کرد و مسئله بنابراین تاني استخدام قلتنا كبير يقول يعني شر جهاني شر جهاني يجي نبينا غرب مشترك لسر برجواندين وأي مادين نر لسر مسألة ديمقراطية وما في بروانة أبدا هم بنا شخور يعني جبير رقم واندامتيا يكتيا أوروبا نوع اندامتيا ناتوي ناتو بشكل مشكلية وتبلي قلت حاجات بيوستيجي بيه نماي لين بردوام دكو فرح تبدأ بجمع يكتيا أوروبا كسر جوالي حال ليه جعليه يعني تأثير وينان لسن روجافا كردستاني تأثيرك براسي وقال لك تكلي بيجن أمريكا وروسيا تركيا وإيران چه دعاليبه چه برعاليبه هموش لسوريا جبرولو يعني هم تكلي وبيبهرتن لغور يعني كي تشكاوت بيرانه اب يعني كل جامعه يعني بكري بالنهايه واجه وكي ديتر شوى يعني هاد يركن او دهاتين روسيا واوكرانيا تالي جنب ده عليه زي أرنيد يعني باندورا كوي استراتيجي يعني تدبيني يكسر هم يعني وهاي دي فاردي هم رنج فاردي وكي غازي ونفتي جرانيا اللي مثلا يعني جهات دهاتين واندر هي وكاحتا كينجي والدنيا بينا كانت تحمل بكر ما اسمه ليل السوري يعني كان مير وزيت هنا صديق يشتري مدها والكور روشا يعني كان هنا باراني مسبي علينا براستي بروش قال لك يا خرا والسوري بقشتي بكل تايبتين لرجاء كردستاني اللهم انا قريت بلانك هي يعني ايرانيتي بيجنو خليجرابي هريما روحلاتي اي فوراتي وهريما جرابلس يعني يقول تسلي يعني شغاليه تركيب هذه داخل كلمه هذه تركيب وشتي ونخل بن او قانون سيزر قيصر يعني وانا عفوا بكرش بنا اگر ولو ببي باش يانا وتاثير قال لك خراب لرجاء كردستان وسوري بيشتي وبيكر لان بين جاري سر يعني فان تكليا كان يعني ماي لسر سركفتن يجي تكچونا روسيا دو اوكراينا دي اگر يعني حتى هكا تركيا وتايبت امبيجن اردوغان يعني قال لك قزنج جبي كونفليكت جبي كليسي ورقر واگر روسيا بسركبه شو او تكليه تركيا واوكراينا دواري لشكريه وينمينه وخسارة تركيا اگر وباندورا وي والرجعه كردستان جي كيم لي اگر هات وتيفچو
ام بيجن روسيا لاوكرانيا تركيا ويجا قزاج هر حال انا اجا لي امريكي ديار پشتی به کریسه و روجاوای کردستان ببینید روجالاتی فراتی و همچی برجوندی کردان دینی و کارمش خارجی استفاده یعنی سوتی ور بگیرن و همچی یعنی نت برجوندی اولی ترکیه و ایرانی دینی وروسيا دي ليه اگر هات روس يعني ام بيجن بسركرتن وسوريا وجبو براسي حكومتك رونشتي ارام وستابيل لسوريا هذا ويش على برا يعني ام دي تنام كل برا ناسيوناليست وقاربن يعني دس هذا كي باش جهمو بيكاديان الشامي اگر اوجي شريك من متشتكي باش به هم جي روسال وهم جي قطر وهم شعبو او يانا بلا جي امريكا بخواسد يعني ام بيجن دو وقت روسال جي روسال بخواسد بيجن تشيو تماركي روسيا خواه لاوكراينا دكاريزن ماجي بكاتيه كي سوريني جدا انت بيقول ما في مجهر برا يعني تبرد اوهب وجا امريكا جي بخاصه حتى حكات بيجي شكريا بي لشكري اللي ديجي تيروري وايراني او دبيغوت ستاتوسك مني سياسي قبول بك يعني بيجن ما باريز جاليه سياسي مناس وك يعني دي فاكتو اللي بيحري بيدن يعني كريسا اوكراينا الروشة السوري ديريكت يعني جريتاي ودلفينه يعني او سكن عندنا جوهبو بيجن حتى هكا او كوميتي دستوري سنه دستور تشتكي وهكا جرك سبع دسبه جرك يعني قوتن او حبوب والحمد هم بيجن حتى هكا روسيا يعني كرد ببن شريكه وينا وباشمه هلبت باندورا بكنيسة أوكرانيا المشكلات أنا بنكشف في ودين أمريكا تبين يعني مثلا مقارن بيجد خالة ديالوج يعني بينا بين إيران وإيديتر أمريكا تشيل وكان سمينا يعني أو مش أبو راوستياي بو جنبرة تي نوجنكرين وكل بي يعني أما ده من جبيت اشتري مزبجم كريسة سكة ودهر كريسة يعني جارح يعني دريين نهنا وكل كارمن أما ده شغل السودجي وربكر بكرتي يعني نها برسك كرت يعني بين نهار بشتي في روشي كاره بشر برفراوه وحتى دركب يجي سوريا جي الودر يجي أمريكا هي وروسيا هي يعني كيجا سيناريو بيتر بيجن وكيري كردا وره يعني ديسا هر دو هز الودر بمينن آن ببيجن روسيا وكشه تماما كوا كنترول امريكا يجي امريكا وكشه وتماما كوا كيجا وبيتر يعني حتى نها نزيك بونا وان وبرسا كردا وفيجن بيشنياريه وان ان فيجن ميلا وان
کیجا بهتر tabii faktörا Türkiye جیه Türkiye hem endam NATO'ya hem jid لسوریه به روسیه را کارت که حتی درکه yani via تچوا دبینی پرسک زانم تزانه يعني برجواندية أمريكا وروسيا بتركيا وإيران جي كردام استر تجاري وان برجواندية خبرناده وتركيا قيبت واندامي نادري لي مثلا جو شرق الاعتراف بب نابين روسيا وناتو دي ويشاغي يعني يعني تشتر بيجم بروبليم يعني جوهرتنا جيوبوليتيكي شيء بالدنيا ده وروشلات أنا بيجن قال لك يعني بيجن كانديداتك نيزيك وجوهرتن تيري شيء أجر كورد حاضر به أمريكا يعني أنا دفت كي برنامج وجبور تركيا ونخوض سينور بين جوهرتن لروسيا ندوره يعني وش عم أمريكا تركيا يتقنات وراوسته مجبورة وش يعني ندوره روسيا كيمان خني كمجي بقرين وكي نابناوي تركيا تبوس حزارو نسده وحشده هريما يعني باكوري رحلاتي تركيا مثلا حزارو نسده سي وششاده مانترو أو يعني مثلا بوسفور ودردنيل يعني روسيا ويقبول لك وقو تركيا وان دقا لبقرة وروسيا هربي بخازة لسوري ببينه ريان وي هبن قو بقي روشنا دانامين جبرولو از بيجم روس بهتر بخوازن گو سینور بین گو هرتن نکو امریکا دوری حریمی يعني البرده پرسکه بپرسم نها مثلا کو تدیه نها تسیر روسیا لسر رژیم اساد پره يعني روسيا وكشه رژیم اساد پیانامینه لی ببین لویانای بو چند جارا مثلا اویت من پاردون لسویسره لزوریه بو چند جارا مثلا قانون اساسی ته پیواندن و دور ده قانون اساسی سوریه یا پیش روزه ته مناقشه کردن دور ده حتی لجنیو باید بلکه میشاش گفت لی يعني بين حتى نها الويدري ما فكي هريب تشوجي او نلقله كو تكبه قانون اساسي جو كردا سوريا و هجر روسيا بخوازه كاره يعني همو ولاتان بيتر كاره تسير سر اساد بك كو بهندكاي ويا قبول بك بجن من ما فين آزادی کلتری و یه ریوبریا هرمی و تشته بسا yani hatta na totalt yani bizim Suriye dve na yani bizim tı evkiler jboku Kürt işteki ev bakın rejime esat ev nakar yani eğer گوهرتن و چواچه به وقت یعنی وقت اف پولیتیکا روسیه و یا اساد و ها بردوام و یعنی کدره هیویک دبینی انا مثلا که و اف کمیته دستوری لگور پیشنهاد جانجی الحواتنا استانای و استانا جیت نابیرا روسیا و ترکیه و ایران دیگه
وجبر ولوجي تشتكي كردات دوي رشتيني جليبي تنا حتى هكا جبر هم تركيا وهم جي ايران بلوكير يعني بلوك تاعتي ناحيه قواب مثلا ياجي كرد باش تعرف تشتكي كردات اللي وقت قلت اگر هات وشرف رح تربي بنابينا الناتو وتركيا جديده اللي تجي روسيا وتشتكي كتير روسيا جار ناتي بحث فدراليزم وما في كوتا وافتنوميزم شيء ودعيني وحشي ضد بتركيا وازارات كلها يعني وقع غتك فرصه السوري كارتيني جبو برجوانتين خوي بتركيا دفروش تركيا وقو عفرين فرود وقو امريكا جي سريكاني بدي تفرود تركيا يعني كل كاغسر كيش خرب بجدي لنا وبكارتين تقول يعني بيودين بتركيا وبرجيم سوريا وبشتاوان بشتاوي يعني ايران بشتاوي وايران وتركيا هاتو داغ كريم كردستان يعني نم كنا قبول بكن يعني ستاتوسك اوي ليه اگر هات مشارك اول همو بريسيب تين بهارتن يعني شرط وبرچن تيتر تين ميدانه هو شاك كرد جرك يك بندتن الروشناوي كردستان السراسري در چم كار ببن هيزك براستي و زلهيزن دنياي وقت فاكتور كي بير بدوستين نوك يعني ارساني كارين فروش بروبليمه يعني بيجن امريكي انا حقا ناخذ كرد سوري بيجن بقاليه خسريا ديمقراط يعني شيء بيجن بيدا وانا كسل هبدو بيه هري بوان دي واجي يعني واجي ليه يعني فيها وي نابل اگر جديته وكيل يترم برجعي ليجي يعني سريكاني دا تسليمي تركيا كر مثلا كركوكي تسليمي بغداد كر امبيجن يعني او هيمان اتفاقيين هي بترول نابنا باشو والشركين هي امريكيه هلوشاندن هروهاد نابنا شركه امريكي ايرو جاوات هلوشاندن يعني اگر بخواست براستی کرد ببن هیزا روشهات نابیدن گره کل بدك تشتن يعني قولوا برسبكتيفا كي عصوي كي روحني نايديتن وهلوها روسيا اگر هاتو جاري يعني شركي ديتر شرف فرحتر بو وهمو بيبان جي ويدي بين وهرتن تخمينا من يعني نها دبي كورد بأمريكا حتى أمريكي الوربن وبأمريكية تقاوى نارج يعني كورد نل أو أمبيشن كغزين كومفورت بير تنانيكو لآليكي تنبس يعني نك حقيوان تنة يعني دولتك وقت تركيا أردوغان إيروش خور يعني براغماتي كثير خور إيما تشتكي ما تنة كما أبي خورا من بدن آليكي أو آليشي ما نكار بشتاخد صديصة بواب جديد يعني بله ام براسي ام و رجيجي مني كاز كد و ساعتو 40 دقيقه در واس بیا و نه مجارا سيادانه ام بشكل از بكن كياشار لسربي مجاري تشتكو تبيجي يا من أناليزا ما بيتر دبي سر روشا شر چوا دمشه شر چوا دبه بر بکودا دچه مروف میل لدنیای چوایل سر و شری
سربیا ام دوی خو بچک سری خو بشینه جبر کو او تشتین کو وند بجن یعنی روجاوا چوا به گلو روسیا و رول چوا به گریدایی به گلو شر ده سر بکوه یا نه یعنی اگر سر کوه اگر شرطی خواه لناتوی بده قبول کرن چواکو بری شری پوتین ده مها ده کمر یعنی داویا سال بری دا جوارا ابکی خدا پیشنیاری خدا و چاوه به منطقه همه هرم همه و هگمونیای هرم همه و ببر روسیا از چه هیوی من تنیا جوی پروژه یعنی جوی اوه به اتفاقا وانا ترکا و ایرانیا و روسیا جور جو کردار تشگر ناکوه یعنی از اصاد بجم ده او گریدایی به روشا شریه یعنی شر بیامن دکاره بخاره هن انجام ژئوپلیتیک دن بده کو لروشلاتا ناوینجی لأورا او منطقه اورا آزیا یکود بیجن دوان در آنداجی دوان او کداجی بهتر گرینگیا گلین پچوک گلین کود خازن وکن نتوا بجین وکن نتوا آزاد بن ممکنه ایدی اراده آوان رول آوانی ژئوپلیتیک در که پیشی و حساب ژئوپلیتیکا ناتو و روسیا و چین و ترکیه و اوکا به اوای بلکی دما کو مد فروشن گلین پچوک دفروشن و چاوه پچک حساب ویجی بکن انا هر کس پشته او برخودانا اوکراینیان دوی حسابا گلین کو دکارن تحمل ایشه بکن دوی ایدی حساب وان بکن یعنی گلا کودکاره حساب ایشه بکه او گلک ژئوپلیتیکاین بهز اردی سلاح و نوکلئر جوان تشتا گرینگتره گلی کرد دوی وارده خودی سرمایه ام دکارن خودی ایش بن و ایش آخاجی تحمل بکن برخواه بدن انا او شر کسین کو ایشا ملت را چه دکن و ملتین کو دکارن تحمل ایشه ببین اما آنا ها ببینن اوکراینی چقدر دکارن تحمل ایشه ببین چقدر دکارن تحمل دربدریه ببین کوچبریه ببین فقیربونه ببین برچیبونه ببین شهر مالاوان بشوته خبیران به باجاری وان گنده وان اما ببین اما هی نزانن آنا ها حیانا ها که دنیای عجب مایی هشتن یعنی کس جملتك أوروبي دوی دما 21 سال 21 او كده کو به کیفیت جین به ناو هبونی دا دیجین کسی باور ندکر کو اوه در کبن به آوایی برخواه بدن و دنیای جی پشکریا دنیای جی لسر خواه بکن دی یک آلی دا اوکراینی ایدی سرکتنه او سرکتن kazançlarına şere psikolojik و şere informasyonu. Divan varanda Ukrayna edi serketine ez dibecim cihir uçunda encam ve global bir hebin. Yani avtiş gringen ve dit Kurd le Kobane le berxwedan u zora Daesh birin çi encam bir hebin le dünyayı. Anaha ya berxwedan Ukrayni ji bi avayı ve جبو ژئوپلیتیکا یا گلین کو حساب وان نای کرن گلین کو حقی وان تی خوارن گلین کو تین فروتن و حساب وان گلان به بکنیدی یعنی گریدایی به وان تشتای پچک یعنی شر بر بکودا بچه نخوا لور به گمان از بوارم کو رولا اردوغان رولا ترکیه گرینگه ل ام نبیجیم که روش اردوغان آنا هپر او که پر روش کی باشه یعنی جالیه که دا اندام ناتوی دوی هلوستا ناتوی بگره یعنی چاوا کو ناتو هلوستک دیگره لهمبر روسیه دوی به هلوستی بگره
خانه کره جبازده حتی کنگه و جبازده سبا شرمزن ببه سبا شر گرانتر ببه و حیا کنگه کاره و وان لیستیکن استراتژیک تاکتیک خواه بکن نه جبازدن تو نه لورا آنها خوازه دیپلماسی بخواه پیش وکا رولکی او دیگه که ام بجن و روسیا و اوکراین لهو بینه و رولکی او که شبکی ناتو جی قاشو ناتو جی رولکی صدایه اردوغان کو و یا ایش ناتو جی بکارتینه یعنی وکا کاری ناتو دیگه لی یا راستی او که اوکراینی سر بکوین ایش ترکا خرابتره روسیا سر بکوژی ترکیه بلا اتوماتیک حساب نکه کو جوه و استفاده بکه جوه سرکتین. بله یعنی ککیاشار همین تبعث ترکیه کی امام مجارا چاراجی او بکن yani دوی شريده هلوستا ترکیه و yani اره من نرینه سیاست یا پیشروجی انا ها رولا جبرت تنگاسیه ده یا مگو یجی امام مجاری جی مناقشه بکن ده تنگاسیه ده یا ترکیه ده تنگاسیه ده یا جوه شری او که yani از باورم رولا دیپلماسیه ده پیش وکاکو نوبرچتیه بکه نوبر اوکراین او که و او دکن لی یا راسته ترکیه لگل وکا منتالیته وکا او ذهنیت لگل روسیه yani همین او که همین تشته yani tişte ku Rusya ile Ukrayna dike Türkiye cimara dike Kürdistan era dike Kürdara dike ne tenili Rojava le Bakşurcu dike le Bakurcu dike hemin politikaya serketina Rusya biyamın jibo Kurda ve tesireki kıraptır bide hem le Rojava'yı hem ji de vaka ku Türkiye bebeje ویا روسیا کر و دنگ خانه کر ادی او کامنجی ده یعنی امنجی از جد کارم بکم یعنی شخص اوانه لهودو مزادکن جهودو افدکن نگرن دوی چرچوی ده از سر او روکتا ایران جد کارم بکم یعنی دوی چرچوی ده گریدایی او یا هری داویه یا انا اری اما علاقه وی هیه yani او بله psikolojiya aktörün jeopolitik dve em bizanî ku ew ji hevdû digirin yani hevdû ev dikin zanî hevdû dve ew kir ez jî bikim yani ez jî karim bikim yani ez jî dikarim hemîn tiştê bikim lê ya rastî yani ez rewşa Rojavayê ew nabînim rewşa Rojava eger Rusya serbike ve eğer ev hegemonyaya Rusya لسر Suriye به وی آوایی بردوام بکه yani جور کردار زیاده اوتنه زیاده imkan درفتنه yani. بله gelek spas. Kek Saadettin tudveji çe mesela yani naha politika ku Erdoğan demeşine yani Kılıçdaroğlu ku ana ben Erdoğan tüne be partiye heri mazın CHP'ye o yani tişte ku Kılıçdaroğlu dibece politika aynı ev politika ku iro Erdoğan demeşine mesela devleti Türkiye o vişaride yani tu mesela şer ve helvesa Türkiye ya peşaroja siyaset tavi çavadı beni dinarxini ağabeyna xoyadını da tabas kir ama çend dakika taybeti ya Türkiye yani او mesela الوسط Kılıçdaroğlu evji kağızek icval kazancın Erdoğan yani emzanın فروكين اي بي بيلوت درونا ضد اوكرانيا وتشيكرنا وانجي اي هربش يعني هليكوبترا بموتورا اي اوكراني وابيديتر يعني تركيا بهدور تشيك وكيديتر Türkiye
يعني اعتراف يعني شيء داناسين داكرنا آكرين جالي روسيا به حتى هانا كريه موسكو ودردني لبر جميعا الاشكري قرد دي جالية دي ترجيبه اس مشكل اس 4 سني بروسيا كري وخلال بروان عم يعني عم امباركو ناتو يعني شبيجن روجافاي تجي روسيا اسمان بري روسيا طياري روسيا نقر حتى هكا يعني جارة بيشي وزير دربي اوكرايني بروسي لجب تركا بهردور رونشت يعني كي بيودي خواب بإسرائيل بولاك كدامر هذه بالقرين بيودي خواب سبير أولك يعني جوي وتدبينجي يعني روشكاري ألمانيا تقدر حتى هذه تركيا وزيارتها أردوغان يعني جوي إيزالاسيوني أردوغان يورو بكتي أولا يعني بيكري ساعة أوكرايني كغزة وي خورتر كرن دوحدي بودواري إيكونومي وسياسي وقال لك يعني نواسكو بيودي وين هبدا تروت بدا بركبريه وهمشي بدربر بجيراني ويرو بنهاية قال لك خراب أبا يعني لقال يعني بيجن جهة تركيا جيو بوليتيكي يعني سياسي وعندما تياوي لناتو قال لك خرتك وتايبة يعني للسويد إجا وتجي كردان أكيد يعني مثلا حتى أو تجي أمريكا جي فازل يعني لهمبري روسيا بكاربين جتركي نخستي يعني هم روس وهم أمريكا تركيا وأردوغان قال لك يعني دليل يعني دلالي إجا يعني أهم كاغز تستي تركيا لأجل أمبيجن أجل روسيا لأوكرانيا سكبت وبري انها جمهورية يعني أو اتفاقات يعني أفكارية ما بين تركيا وأوكرانيا ويديك جميل وأجر هات ونهاك على سنة تركيا بالدوام يعني تشك بدي أوكرانيا ودعيني وحشي بالليل تجي كردي رجعوا مش كردي ما يدرس الشبكة ويشغل ندوركو يعني روسيا اللي تجي تركيا راوست يعني أمشي فرصتك تفتك جكردان يعني أجر هذا أمريكا روسيا يعني تركيا بالدوام يعني كاريا بأوير ليه مثلا نابلديا يعني أو حول جو نابلديا نابلديا شغيد بكنيسية دكتور بيجو دوكية ناتش سري يعني رول يعني بعدورة خردويت بله yani Türkiye roldu da bu esası kes rol ne da Türkiye etkenti ve rolü ku az her dualiya binim levdu binim le yani duvarı da yani
tenê li Antalya ew konferansa dîplomasî de wezîrê derve yê her du welata hatin kêlek hevdû ew jî piranî risim bû yanî bêjin tiştekî ku bidin bistînin tune bû. Lê Tirkiye bi her awayî divî yanî şerî de hinda dike yek ji ber ku yanî demkî em ew bikin 10 milyon turîst ji Ukrayna û Rûsyayê dihat Tirkiyeyê. Salê dora 11 milyar pere dihêştin ji Tirkiye re ev heta demekê wê ji vî evê wê bêpar bimîne û divê mesela şer de jî tiştê ku Tirkiye kir hemî ew bûn yani bêjin tenê risim bû yani bên gemiyên Rûsyayê yên ku ji derya Spî derbasî derya reş ve hemî derbas bûne nû ku ez evê digirim û mesela Qirmê jî her tim yani te ew kir lê Tirkiye her tim resmî protesto dike lê terê protestokî ew dibîne û doza Tatarên Tirk yên ku Tatarên Qirmê dike ku hemû nüfusa wî 15,000 dibêjin heye an tune ye yani û yani her carê wextê dibêje Rûsya jî dibêje ser mesela milleta da welatê ku herî dawî bipeyve Tirkiyeyê yani pêşîka nav xwe binêrin ku we çi kiriye behsa 15,000 Tatarê evê dikin lê divê mesela evê de Tirk piçek yani ew mesela bihara Ereba çêbû û Tirk yani Erdogan berê digot gere sıfır problem di cînarê me re ew nebe heta derekê jî pêk anî bi rastî bi hemû cînarê xwe re heta derekê hin prensîba ew kir lê piştî ku ew bihara Ereba derket got ava ji me re firsat çêbû û ez ê bibim dîsa sultanê evê yê hemî dunya Müslüman û yê Ereba û yê evê û hema çapgirtî xwe avêtê hemiya kir neyarê xwe dunya îca ana hêdî hêdî di nêrê ku ew e hêdî hêdî ji wan evê xwe paş vedê ana tam divê navbera vê şerê de û Yûnanistan jî levdû hatin bi Misrê û wan dewletên Ereba'yê ku nava wan xerab bû yeko yeko heyeta şand li hev hatin em dawê wa İsraîl jî serokê İsraîlê jî dewetê welatê xwe kirin yani divî warî de ew bibêjin ewa ku 2011 ku mesela bihara Ereba ku wa yek carê ew bû ji wê xeyal û ewa hêdî hêdî ew dikevin û divê meselê de jî bi rastî yani fikra min Rûsya statûkocî ye wextê evê statûkoyê diparêzin her tim hêzên herî mezin jî mihafezet dikin ji ber wî yani dunyakî ku Rûsya serkeftî be İran û leha İran û Tirkiye da be ji alî Kurda ez ti hêvî nabînim yani belê me vê mijarê jî qedand em derbasî mijara xwe ya pênca dibin ez tenê mam diyare hevalê min ê dinê ketin wê demê ez tenê şîrove bikim nizanim her du hevalên min mêvanê min ji bernameyê ketin ya mijara me ya pênca ser İranê bû mesela İranê hûn dizanin yekîtiya Netewên biriya Komîsyona Ewlekarî ku ji 5 welatan yê daîmî ji wan 5 welatan pêk tê ku ew mesela bernama atomî ya İranê kontrol bikin û di çerçeveyekê de ku ew xebata wan e atomî ve neguhere ser çekekî atomî
دو پیمانکی بون او پیمان یک جارنا ایران داد کد دروایوی سرویجی امبارگویا که گلک مازن سر ایران دانی بون لنها روش بچک گوهریه هم ایران yani dali abori der rewşe ke gelek xerab dijî ku milletê wan gelek bajaran dem xwe pêşandan dikin û aynî wextê de jî niha ku ew petrola ku Rusya ku welatê Siyayê herî mezin ku petrolê difroşe li serê ambargo heye û Amerika aliyekî de hem bi wan re û hem Venezuela re dixwaze li hev bê yani ne dûre ku di demekî nêzik de li hev bên û ew ambargoya ser Îranê sivik bibe heta tê gotin ku kare di nav vê heftê de encam jî bide her wiha yani ji bo ku ew ambargoya Rusyayê ya petrolê ku tesîrê negihîne dünyayê Avrupayê û alternatîfê dinê derkeve aynî demê de bi evê re jî yani bi Îranê re jî dixwazin yani derva İranê Venezuela re jî dixwazin li hev bên biriya hin dîplomatên Swîsreyî têkiliyek danîn dûra resmî heyetek jî bi wan re rûnişt û wan jî wek gavekî di Amerîkiyên ku li Venezuela girtîne berdan û niha ji ber ku Venezuela jî yek ji welatê ku herî pir petrol difroşe ye yani ji bo ku ev ambargoya Rusyayê tesîr li ser ekonomiya dunyayê zêde neke ew jî bawer dikim li wê çerçevê de li dû çareseriyan e û mesela Îranê û mesela lehvatina atomî jî bernama atomî jî kare di demek nêz de encam bide kekî Yaşar tu kek Saedetdîn bi hev raketin ez tenê mam û min xwest berdewam bikim heta ku hûn werin mijara peymana atomê enerjiya atomê ya bi Îranê re em dipeyvin ku di vê çerçevê de di van ewa da piştî vî şerê wê çi encam bide ser wî min hinek şîrovekir nizanim çima em her du bi hev raketine belku hakerekê ew hakerî çêbûye tu zaniye welatê ku ez tê de me destê Rusya pir dirêj e lê hinek tanî tavê dikim min vê meseleyê ez tiştê ku te got min zêde guhdar nekir nikarîbûn guhdar bikim lê ez bawerim te pirsa gelo nivê ew nükleer ya Îranê ya Ewqavî vê dîsa berdewam bike û ambargo li ser Îranê rabe yan na problemekê li wir problema esasî girêdayî bi vê şerê Ukrayna û Rusyaya tiştek ku Putin hêvî dikir ku ekonomiya Avrupa rojava girêdayî bi Rusyaya bi taybetî gaz û neft û petrola ev ê Ewropê zêde vê li hember vê şerê Rusya li Ukrayna vê nesekine ji ber ku Almanya bi taybetî ew girêdayî bi boriyên pe gazê û evkê û yani nikarin dijî
دجي او كي بسكنن روسيا بسكنن امريكا جي نكاره او قص بتوندي لسر اوروبيان امبارغويان لسر اوكا دينا براستي دوی وارد روسيا حساب خو باش كريه بتايبتي بلاتين بالكانا روشلاتا اوروبا روشلات براستي ده مثلا غاز وبترول ده بالتمامي هن بلاد بالتمامي سديسه بغاز وبترول روسيا را محتاجن بوتين هيفي ذكر يعني ليه او ستي ميركل انجل ميركل نينا يدي كو بتشا بوتين لها بكاهن تشتكي براغماتيست بكا بجاري وكدن ترمب شينينا ترمب وايا او قاس اديش سر مثلا امبارغو دا او قاس سر اوروبا او نديكر بايدن روشا امريكا واوروبا انها باشا يعني نوبروان نوكا بريه لو راب بيك دنجي لهمبر روسيا امبارغويا كو بوتين هيفي نديكر يعني دانين تشتين بر جران يعني ايكونوميا جلوبال كار روسيا درخه حتى عند كارن فيجن لبر مثلا دي مرو واتشلا مرو دي بيبيا يعني دو دنيا جلوبال تشيد بنانها يك دنيا جلوبال يا چين وروسيا وايران واندرا قالوا تكارن او بريخه او ببريخه بدن بستين تجارتي بكن قالوا او دنيا دكاره جد دنيا جلوبال يا دولاري جداتر دنيا خرابه بك دنيا ايكونوميا دنيا يعني دولاريزاسيون دكارن çekin yana dünya batışta dibe münakaşa beke yani insan var jberko من got Avrupi gelo çıkas dikarin leberxwa bidin vaka ku ve ambargoye berdevam bike jberko jinahawa gelek velat dibejin ku em nikarin ew cezayên ekonomik ya ku cima hûn dixwazin tevî ku em dijî Rusya'nın dijî şerin em ligel Ukrayna'nın lê nikarin em wa meyîdeyan pek binin ekonomiya me müsaade nake yani. Levra Avrupa ve Amerika anaha çareyek alternatif dikere. Çareye alternatif çiye tego Venezuela binir evkaz Amerika lehember Venezuela bu nizanım çubu binir jiber hatire jiboku ev ambargo lehember Rusya dikari ve berdevam bike çün be Venezuela kirin anaha mesele İrancı dibe çarçu ede. Jukha dema ku Biden yani lehember ev meydeyin politikaya Trump lehember İran'ı sekini diyar buku ve rojvare imkan bibinin fırsat bibinin ve peymane jnuva bixin rojave u jnuva ev bikin از باورم گریدای به یعنی پیدا کردن آلترناتیو جبو پترول و گاز ایرانی پترول و گاز ایرانی تیر اروپا دکه و وکا فیات شی وکا بوهاجی او شی لکیره جبو او قوان لی دور دا رولا روسیا جی هیا yani Rusya dikare envision dijebe hevpeymani bisekine ve xirabike le îro dan diyar kirin ku Rusya bi Amerikara Serbiya lehev hatiye ku embejin dema ku hevpeymana bi İran yani ambargo lehember İran'ı rabe ew ambargoyên ku ji Rusya ra danîne ji bo têkiliye bi İranê derbas nabe. Yani Rusya dikare bi İranê ra ekonomik bide bistîne. Yani têkiliye ew bike. Bi şerta viya ez bawerim êdî çi asteng bi pêşiya rakirina ambargo li hember İranê nemaye. Ew hin problemê İngiltere hebû bi ji bo ew hem welatiyên ku hem İranînin hem Brîtanînin
ایران وان گرتی و خستی و حبسه و هن کسی نوسانه ویا ایرو و دو سربس کریه وانا او بردای او کریه او پروبلم جی دیاره کو او مثلا اتمی دا او بکن و وکا بری بردوام بکن او 2000 او کادا شبو 18 دا بو باورم نه 19 دا سکیناندن او بردوام به دستایا د او کبیا داجی برانبر بیا داجی ادی ایران نفت و پترول گاز و پترول بفروشه اروپایی به آوایی از باورم اولاتین کو جوه امبارگویا اکونومیک لهمبر روسیا گلی گازنی خودی کرنجی یکی اروپا و جا امریکایی اوه پچکی راحت بن پچکی اکتر بن جبر کو alternatife که گازا ایران. بله. که اقتصاد دین تجربه داکتی برنامه کتی که همان دمه ده که یاشاجی کت استنمام من وظیفه وجی کرد مخص شیروه بکم مثلا پیمانا نوکلیر یا اتمی کو به ایران را بریا کنسیا اولکاری کو یکتیان توان دستینه نظام باور نکم المگو داری کرد لی بلکی کیشتی قسم داوی که کیاشار yani دوی وارده فکرتا چنه یعنی ما پرانی بیا وای شروع وکر ما گو کو امریکا نها دخوازه ور کو تاثیر او تاثیر روسیه او امبارگو اثر تاثیر روسیه ولات اوروپا و نشان نده متفقی وی نشان نده آن دنیای نشان نده کوش بر کو پترول پر بلند بو دبنده دخوازه هم به ونزوئلا و هم به ایران را لحب وره و گاو آبیتنه جیب و عندك مایه مثلا عندما نواد سروجه دا حل ببه مثلا او پیمان اتمی یا نوکلیر کو بیران را تین کرن و وقت ببه او امبارگو از سر ایران یا کو پترول نفروشه دنیای یعنی بیشن اروپا تایبتی و ولاتن کو بوی اویرابون بوی هلوسته رابون اویرابه و تسیرا اویجی و نمینه دوی وارد تو شد بیجی yani hemen deme de Venezuela aracı levatına که بریا سوئیسر تکلیه پیشی هاتدانین دورا بخواه هیئت شاندن رسمی وان جیوک جسته که ده حملاتین امریکی کل بدری گتینه بسالان وان بردان و نها دوی وارده جی دانو سندنه که توزانه ونزوئلا جی یک جوالاتین آلی پترول زنگینه بله يعني شوي ما بردريش كر برنامج بردريش عجوت بكرتي يعني إدارة بايدن خاص بيمان آتومي بإيران يرشنفر نجنبك عكس ترامب أو يكنشانا ويكي بو آماده کردن شامل روسیه یعنی اگر او پیمان نوجنبه نکار الترناتیو کی جی پترول و گاز روسیه ببینه جبرولو خاص بو پیمان نوجنبه و هما بیجی عین حتی هاکا نگور شرط و مرکز تحضر فاصله اف دولتين هي جولف يعني هي خليج وك السعودية وإمارات وإيديتر توراتك يعني نبدأ اليوان مش بنقولوش هاكا بيوانتين وان وصاف وشلبن
وإيران وأمريكا يعني نخش تاني يعني أبو بتخصبو أزبيجر هل بت إيران ببناء سالت كبير أو استراتيجية وينات تري ولكن وقت العراق واليمن ولبنان وسوريا هروي بالدوام وشكل ويني بالستيكي يعني دور وبالدوام وإسرائيل قالك بينا خوش هموش بو تدبينش بو بترول وغازا أو السوكا دولتي ليه يعني دیسا جیبه کریسا انرژی چاره سرنا که جیبه پترول روسی دیرکت به بوری اندیچه اوه دیتر بگمی yani جبوغت غازا يعني مش إيراني يعني وكي كتير شغلاتي ترتبين بيت بك وكالة وبجميع بينه وأبجي وهمشي بترول بهاي ويقال لك بلند به وكريسيس يعني بردوام نابل الترناتيف شها روسار جبوريا تشي أوروبا جبروا له بهاي وان يعني قال لك بلند بمينه حتى على تخمين بلكي $6 برميل اجازتين البراتش كبين بيراته روسيا جي وك آلية كي جبركو كونسيا اولكاري وان اندام دائمي به مسئله بإيران را گفتگو کن روسيا جي بوي اوي رايه بوي هيئت رايه يعني روسيا جي تي تمثيل كرن أري تمام يعني شو بحث كاك شارجي بحث و إيش شرطة روسها هو أو شرطة ناكا يعني جالس سربوي وياي إيمان بهرسي إجا وهنا جوهرتن بنا بيوتي تكلين بعض ولات دتشيل يعني كي بيتبر وروسيا نمشي أمريكي وهرن بترولا فنزويلا وإيران بكن ولما بكن كان يجبو بقى يعني هل بد بهابونا يعني بلدبونا سعر بترولي وغازي وزارنشي حتى يعني روسيا آخوا بأرزان ترجي بفروشي تشيني وياجي ولاتين كتير دي سال قزنجي جبل أو فيات قالك مهابوي قالك بلنبوي يعني دي ساجي جبديلا برين هاكا بباسا بفروت بيج بساتي ياجي بشيستي جي صدو بيجي ياجي بسطي $، يسوي ساتي اشتغل بيجا داخل دي سال قزنجي يعني ليه دستوردانا إيراني ببال ولكن جيراره وبردوام بكن وأفجي يعني بيجي 8 وان ولكن بأمريكا. بله ام هاتن مجارا خویا داوین اوجی وندزانن سیزده و مهه شب 12 روکت ایران جالی ایرانه و هات آویتن و لسمتك لمنطقه کی هوليري كربو آرمانش يعني بوا طبعا انجام ده کس يعني بيجن زيانا اوه نبو يعني یا کو بيجن تجان نات کرتن لی بيجن تلفزيونا 24 و بيجن نزي منطقه او هرم نزي قنصلوس خانه امريكا یا کو نو تي آوا کرن لوی هرمه بوا يعني ايران
و ایران قبول جی کرد یعنی گو من آویتیه بو یعنی ایران خواست بیا چه مساجی بده یعنی آرمان چه بو که کشار هم işte dest بید Yani tabii Greda'yı ve برسامه کو آن همه خلاص کرد اگر دبی چارچوبی دم مروف ببینه مروف بچه کو اویا او که چالاکیه که کو نراسیوناله چاوا دما کو لسر به امریکیان را به اوکار را جبو را کرنا امبارگوی جبو بردوام کرنا هف پیمانا بو نوکلیر تو د پیوی تشتکی فرصتی که وسه هيا دبی دمه د ترابی لهمبر هولير و لهمبر امبيجن سفارات امريكي اريشكي ببي مروف دبتني ايراني بجبو كوبيابك يعني نه راسيونال راسيونال خوياناك لي بيامن اخفتنا سياسه كرد لهمبر بيا گوتنه که دجی خدا هبو و چالاکی وکا چالاکیه که ترسونک یعنی ترسونکتی بناف کرن هم پارلمانت و کردستانی هم یا سروکمار و سروک وزیر و سیاست مدار اندن وکا ترسونکتی کرن یعنی براستی وکا چالاکیه که کو هم چالاکیه که دکن هم اریشه که دبن هم جی یعنی بیت بلا کس او نکج برکو باندوره که وی خراب کو د انجام ویاد رابی تو برانبر ویا جبو طلهلدانی تو جبو انتقام وی رابی برسوی بدی تشتکی وسا پلان نکری بود دبی ام جبیر نکن کو اویاد سال بگره yan nayı biramın yan kuştuna yan rojbuyuna Kasım Süleymaniye yani düvede midaya yani vakaku jibo vi her sal şekedikin düve salbegara mırnavida jibo Kasım Süleymani tişteki kırın le ev nayı ve vate ko em gringiya ve bu yere پوچ بکن برطرف بکن و نای و واتهجی از ببرده رخنه سیاست دیسکورس سیاست کرد دکن به تمامی یعنی پچکه او کرن وکا کو هدف لبر سفارت آمریکایه هدف اسرائیلینن هدف تاجرکیه نه لبر هدف ستاتویا کردستانه روسیا جی همین تشت کرد جو اوکراینا را هدی اول 10 سال 15 سال شر انجام تشتین اوسا بره هنو نه اوا کوم دبن اوا حاضری دکن اوا من انسان پسیکولوژی انسانی جو تشتین اوسا حاضر دکن او روز داگر دکن روز کی اریش دکن دوگه ایران دبی ام بوی آوایی اشکره ببیجن چاوکو اوکراینی جبو روسیا را دبیجن ام جبو ترکیه و جبو ایرانی به همین آوایی دبی ام بپیبن ببیجن کو اف هدف لبر نتوه کرده هدف ستاتویا کردستانه هدف ایراده سیاسی کرده ایراده سیاسی کرد رد خازه درس بده یعنی وکا بیجه ویا از بوتن او ناکم لتوجی حد خواه بزانه یعنی حد زانینداینه یعنی چیه آنها الترناتیفه که کرد روله که گرینگ بلیزند آواکرنا حکومت عراقی دا اکتوره که سرکنه او روجی بر به ریگه که کو ایران به نقایله ایران یا قبول نکه در کنترل ایرانی داده چه لورا مروف تکاره وکا بیجی
بن تكستا في إريشي وكاكو كردنو حد يخوا بزانن يعني دبي أو كمروف دبي أشكره بيجكو هدف لبر إرادة سياسي يا كردستان ستاتويا كردستان ودبي كرد نني روا إنسان ما مرن يا نمرن زرر هاتديتن يا نهاتديتن نا أبيا بمفكرنا حقوق كردستانية يعني او انشاء کرنا کسبا يعني وكا بنجها پیشمرگه داکر کرنی. بله که شرط مثلا حکومت نو یا عراق آواکرن کدور ده احتمالک مزن و کرد دوی کواليسيون دا جي بگرن یک تدویجی او مشارک و بجن دخوازن با آوائه که وکن زن پارتین حوالبندین ایران وندا کرن ده هل بجارتنه ده و هر وها جبو اویجی جبو نها مثلا پترول و گاز و مثلا شر روسیه و گریدای tam dve evedet zanine şivan berzani Türkiye bir daveti serok yani serok Herema Kürdistan'e daveti Ankara kir ku ve hatta boriye اكتر بكن عن دبي ريدا بيتر ام سرزيده بكن كو او اريشي كو هاتيبو كرن او مالا كو دبيجن مالا او هاتيه كرن او جي يعني فيرمايا هولدينغا كورد كا يا كو امبيجن اتفاقا بي بيمانا بي لجال تركيا هي قاشو يعني لهمبر بيايه ل دبي ام جبو چالاكين وسا مزن استراتيجيك دوا كو تكرن تكستك هي يعني هدفك السركه هي لانجام في قال لك اندنجي انا كود كارم روف وانا شروه بك وانا بشلا ببينه بلكي ايكو فيا كريا ايران بلكي واتشتحمو واتشتا زلال نبويا سري بدا بك هدف نداني لهدف وكا انجام بي سوسيولوجيك انجام بي psikolojik انجام بي politik بيجومان ابن كو جلكن نتني هدفك يعني نتني ارمانك لبردكاري مثلا حكومتي او بكي لبردكاري بحثا فروتنا بترولي بكي بترول كردستاني بكي ل حقوقي جرينج اوكو او بمبيكرنا حقوقا ستاتويا كردستان دوي ابيا بالتكستكي زلال اشكره دوي via wara gotin axaftinin siyaseti dve ew be yani dve na İsrailli de vurguna ne nizanım çibuna ama İsrailli jibe ev ardete da yani ev çirokun bale teksa dedin tu dve müzadede ya yani rast yani aziz gideceğim ev berdewam ev inşaat bu şekil İrani sen hamleri berdewam buna ev yani berdewam buna komplaya go Türkiye ve İran Kirkuk'e kirin 2017 yani ولوی بیگمان ستاتوسا زعی کرداویه چی دواری سیاسی بغداد مثلا حکومتی ده چی دواری yani خوازن او هم هرین آرامیتی ده تونه به و کس yani آرامیجی شرطه کش بو پیش ببرنا infrastruktur و دوار اکونومی و هاوی جرده دخوازن وقفه و داکی چکن تبل هویه که چکن ایجا ایران نجرا پیشی هربت ایلیشتی که و افجی yani بغداد وشي امريكا ودردو وغير امريكا بيجت العراق وبمين ولاياتك هي ايراني
يعني ببلاد بكري دايب وأنا بس من شبه العراق ممكن نفكر إنكم عراق أو كشتا سمحة إيجاد أبانا هل بدقوتن جو أبايا وأكبر سبكي السر كشتنا الجنرال الإيراني جو إسرائيل بري تشندروجك بري باني ريشان لسوريا كشتون ليه يعني مشكلات كما بين الهوليري كمان وقت جو إسرائيل سوريا أو أنا كشتني يعني أرماج نعم يكشبو أوي أبي شيء يعني حريق إجا دبي يعني روشة كريسيسا أوكراينا دقو دنيا وعالم كشبيه بجولة وهلبت يعني وقت بيجي الجرب عندنا رياكسيونا إدارة بايدنش يعني بنا هنا كواي ما مزنك لي مشكل خوان بكارتين وأمي بردوان بكن يعني أرجي نشانة زعيف بونا بإدارة بايدن الحبري يعني ديارنا إيجا يريشن إيراني نجرا بيشي أو تركيا سر چه هریما کردستان چه روجاباد الدنيا يعني دروتيا دنياي أو دروتيا ستاندارد دنياي وقت شاخي دنيا راكر نسر نقا لهمبني يعيش روسيا إنسان أوكرانيا اللي بيدنجن كي تشم كردادك وش فرق هي يعني يعيش إيراني بيمشي ليه كس دنجي هناك المقابل ويعني اجبروا له يعني مرف قال لك خبرت جو مرف قالك يعني هيك خا موي نك سلكتي وجو كرد بيجن اگر ونشان يعني نشانك دي تريجي او اگر هات امريكا هريبي تركب رجلات نابين و قال لك كتاب الهبي ويجيبه و يعني بميدان فكري به تركيا وايران شبكن شناكن يعني جبروا معنا امريكيه الحريمي جبو كردا باشه وكرد كاربن جي سود وربقرن بريكو تركب يعني امريكي ومثلا وقبل كشين جدار دوري تنياي جبو بول بريتشين حمو نروان يساوات تيك بوير وابروسيس بردوان يحتاجو هي كرد كاربن شهر السوديو ويباشو أبو بكرتي مرب كاربينا يعني شروع اللي وقت يتر غاز وبترول سنة عراقي إيرو بقشتي كتي تس يعني بغداد وهالحال يعني نا أو قدرية تركيا بالطريق يعني كيف تشتكي في دولة ناب الترناتيف يعني جهة امبارغا حال سروسا ناقر يعني عاد خلاص بس بله انها اوجي يعني مثلا بترولا كو سر تركيا داره بخوازم ویاجی بگیرن بو ایجی انتظانی محکمه بلند یا فدره او جو يعني ردجي قانون اساسي یا اوه بله لی او تشتكو ام ناخوزن امریکا جهرمي هر بركو ام دبين وقت الهرمي به هيويك اوك هي
بلکی خلق اوکراینیا جو سال خواهد برای امریکا جاری ما وانه چه جبو اوجی بلا وره هنا اللي جنبنا اره يعني حتى الغازه وره بهتر هر کس منفعت خود فکره هر ملت الجور او خود فکره يعني ابي ما ملتکی بندستن وقت مرد ملتکی بندستن مرد دخوازه ابي کد روشا مرد انرژی بچک ببینه به سمپاتیا مرد هيا چوا او سالن شستی هفته چوا اولات کوب دست سوویت داد رزگار بون سمپاتیا ما بو ام حمی بون حوالبند اوی يعني بجن ما هیوی دور داد دید من گو بلکی ولات مجی روژه که بوی ری رزگار ببه نهاد دنیا با واکی دن دگاره مرد بجی يعني روشا كو ام تدانه كو ام دبن تهديد دانه وك ملت كو بيجن مدخوازن جهولي را كن پرچپ كن ام و شي باش دانن بلكي جي بچك جبرويه يعني مثلا اوكرانيا دا جي يعني اوك ما سمباتيه كي ما كو بيجن اوجي بخوازن او اخو عيني تشبو اوجي ساي يعني بيجن هاد خاصيه كي تيا اوروبا و امریکا گشت دنیا خو کرکر مثلا کاتالونیا و مثلا او ولاتین کو دناو انگلیسان دانه کرالیتا بریتانیا دانه او جی جامعه نورن يعني کارن بلکی صدی پنجیز ترجی پارلمانتو داره لی داویه لی او هموجی حق حقوق کوان هيا يعني بيجن دویر روشه دجی يعني مثلا زمان مثلا هرمه دا خوب اداره کردنه لیابه ما تشتنه يعني جبروی يعني ام دوی روشه دا جی دیسا سمپاتیا ما اوی کو روشه وان جمع بچک چهتر بجید دخوازن هین چهتر ببه بله گلک سپاس بونه کن بشتاری برنامه یا پانوراما هفته بون میوانین من و هیویدارم برنامه پیشتشی ام راسی افدوورن و از دیساوی شانسی که میوان ببینم و از نهاد خواستم خاطرات تماشاوانان جی بگیرم جبر کنم پرمان مدرج او کر مخابن امن کارن پرساجی بپرسن بیشتر کار که پرسالت نکردن هیویدارم تماشاوان جی برسی و پرسن خود آخافتن مدد دیتبن من تقیب کرد بر که خاندوانان تشتین پرسن و نیرینن باش آنی نجی لی از باورم ما دا آخافتنی خدا کم زده ما او كيوان دا يعني ما برسي وان دا نجبر كويس دور تقيب ديكم يعني او كوان جالك سباسيا وانجي ديكم جالك سباس بريا مقدرين قلتني داوي جواب بقرم بلي بلا كك سعيد دسبي بك تشتكي كو مساجك كو ببيجي هسه بمساج من هيا بلي ما بمساج النوروزي دسبكر از بنوروزي دخازم خلاص بكم مساج من هوا يعني يا دابيه ديسا قريداي بالنوروزي از ديسا دوباره ديكم د واتيا نوروزي دا شر قنجي وخرابيه شر راستي ونراستي هي لگور آوستا او آشا یعنی ام دکارن بجن آشیتی یا کردی ده و دروش درویه یعنی دروش اساس یعنی دروش به آوستایی او شروان هر بردوام یونیورساله لنوروز جمرا دیار دکه کو یه هزا یا آشتیه آشایه یعنی دوزن دنیای که ایدئال د
دبي مروف هرتم جبو دوزانه كي دنياي ايديال بهيفي بإيديال بفكره دنیا ایدئال اوه کو ام بجن هر تشتی کو تو جبو خود خوازی جبو کسین دن جی بخوازی دنیا گوتنا کو دنیا نتوایه ایرو دنیا نتوا دولتانه دبی او دنیا جبو هر کسی ببیاوایی به نتنی لهرمکی یا دنیای وسا هیویدارم او پلین کل روژاوات چه بویا و او پل همین پل روشلات چه بویا نتوین آزاد بن و نوروز دنیای سر بکبه یعنی نوروز دنیای اوه کو ام بجن آشتیه که راستین عدالت که راستین حقوق که راستین جبو تمامی دنیای انسانیت هر زمان هر وقت هیوی کرنه جزردوش حتی کانت یا ایدئال دنیا که ایدئال ایرو دوی امجی و ایدئال بپارزن و آگر بپارزن لی البت ریالیست بن یعنی او راستی که ام فکران ده رامان ده دپارزن او راستی همین شکلی همین شویی دجیان بخواده نینه یعنی هر دایم وقتی که هجمونیا دنیای هيا حكمداري دنیای هيا او حكمدار جي برجاران نعادله يعني دنيا ديروك دنياي ديروك انسانيتي وصايا لام او نايوي مانا كي ام هبينكن ام ايدالكي نقبزن كنت ببي ايدالي جيانا هبونا وان شيبونا وان ببي ايدالي غريدايه بايدال نوروزه اس هبيدكم كو ام هر دایم جبو قنجی جبو آشتی جبو باشی جبو عدالتی لدنیای وکا کچاوانه حیانها اموسات کچر گلک سپاس که اکساددین تو تشتکی داوی و مساجت آن تشتکی کوتا جبیر کرد بخوازی چند نه تشتی داوی اجي بكاك يشارك بهم ان شاء الله ل يعني نوروز هم سيمبولا همو كردان وكردان كوم ديك وام في كومبوني يعني وسركفتنا ما كردانجي دي كريزيا مديه يعني ويكريزيا رجي كاره لسر برنسيب دونكها نواهدي جيد جبرولو دوي ام يعني برج جبرولو دنيا والسيستم انا دولتي لسر اساسي برجواندين جيوبوليتيكي و ايكونومي اداره دبي تيغراندن هم برشواتي رفا إيه نتوي خدي تركبن بري أو أولويات ما برشواتي مي نتوي بن نكو أم بن بيردار فلان وعلان جبو تشتي الإيديولوجي يانجي برشواتي شخصي يعني بسبب أساسي ام کار بن تشتی گو مبدس خستیه ام بپاريزن و تشتی گو ام کار يعني ام راسيوناليست بن داخوازي خودن و دقابي خودن ايرو ام نکارن ام بيجن كردستان اكثر بخوا آزاد يكبوي ام قاب بقاب هريبا مسانا عراقي الاستاذ مسكوي هين روجاوای کردستان تشتن ام بکار بینن وی چی بگید دیخن خدمتا برشواتین وی نتاوی از نفیرم بسری پارتی ایدئولوژی کو ما نعملت کرد خراب کرد مخالف وک کاک يشارج قوت دنيا سنوي
هاتیه یعنی هاتیه که حسابی مرو راست yani ولویه ام یک ریزی آخه چکن تشتک بخص باز بیجم کاک نعمت جبیرا بگر و ببینن دخشیده گلک سپاس دریش بله گلک سپاس دیساش بکن بشتار بون گلک سپاس بو تماشاوان ما که 2 ساعت و 45 دقیقه لما گوداری کردم هیوی دارم ما هم تشت جوان را گوت جوان را کیر هات و ام دویژن نوروز پیروز به نوروز همو کردستانه همو کردن لدنیای پیروز به و هر روز ما برا نوروز به و بخاطره به